So we be yo koi. Our pharmacies and herbal shop. Now what do what friend number Zimubia 0244 186 612 and 0244 832286. Afe 0244 719230. A painful a batter one more money for any quada when you feel doing what train come. Angel Rock Mixture. Becca Samo. FDA. Aje Jadi and Kratoyasu. Me see me fear ya a drone most one no die. Not to plan so. Dance me ya contractor papa more demenim edemico CBS. Wadaroma. Tiedini BMO. CBS Supreme Industries. For 10 years now. Mi roof no. Osioto. Oriabo. All weather. Etim de team na eloko new. CBS die. Every brand me say ebeya contractor yi. Wo bia ni ho me de CBS products aye adwuma mana. One can for me. Say chance pie the board down so. Say long span. Governance. Allozing. Any metal trusses say. CBS or supply packaging papers na behwese herbal for restaurant and pizza for ebu fasweni. Me say CBS paper products say. Ne ho thing. It is simple and so can. E chapa. Ansa na say. CBS Wakra. Kumase so. Yawo Eja industrial area. Oben CCC. Ubetimi so afre. The opebia wo me de beba. E was 0246 514 855 and 0502 350 510. CBS Supreme Industries. Still your ultimate roofing solution. Chukuchaka like a train, yo. Where I Akoma FM World Cup Keteke from the 11th of June to the 19th of July. The biggest football festival, our Sasiso and our Empress one. I had the 2026 FIFA World Cup. Now, favorite station, Akoma 87.9 FM. At the World Cup, Pro our Bobuan, way near to the day, Akoma World Cup Keteke. Akoma World Cup Keteke Nesu. Ubenya analysis, papa. News be a World Cup, no. After commentary. Yabetson Yomaso, a bra, or predicted near Busa questions. Amoyano. Yet the World Cup, Nepam Monteso, a bit seke 1 pop, our stressor, vibration pop, our Dakojong, the village bow, Kenya Siabrim, a Donko 1, 2, 3 pop, our Diasi New Side, Jonathan Sun pop, our Kofru, after Black Castle Grill, our Kumasa City Mall, and then Miawadua Aka, school for no see anyone film. It's PMOK and UST, Kumasa Technical University of Skills Training and Development, and then adaptation institutions Aka, Akoma 87.9 FM. I will walk up here for all the excitement, the suspense, the drama, and the Akano. CIA on Akoma 87.9 FM. Some person should be in a 0246 442 5372. Akoma FM walk up Keteke. Yeah, too far. Yeah, Bob one. Hanya kom abusapani abekasa titru ni emano abusapani kasa yo abusuachia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyan munyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye hu sua hu pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de maachi enshren asiedie efuru ntade local de foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufu som wo MC for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. It says everything under one roof. Abusapani, where the entwaso view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu owen. O kumasa safuleba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Mudru a mumusa ankrato ana momfre 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Keyboard hot pepper. Keyboard hot pepper. Set up on fire. Get for your punch. Johnny spaghetti noodles. Fire should come. Johnny Keyboard hot pepper.
looking for hot pepper powder? Moko show. This advert is FDA approved. Sana Johnny Sokoko. Nebi be a Akoma FM 87.9. Nam Shasi Kasa. Abra Yanka Simbia. Na Akoma ne bo peri Nsem so. Na Jane on nam. E was sumo. E shrin be a wo from. E kakukomu asem. E fra kono. Yeframe Nana Akosia Pokia Sikapa. Bemi, modern tin so. Yebe short do. Akono. Eni bibi ya dantemu. Atemonim. Ye ka asem no se ni sitie. Ye shatinka. Eni akono. Shiami fiada way any fiada bia brabo nondu ekosi dumi. Akoma FM 87.9. Mana junen kaun. Emu semusomu. Na emu donso nchichiro sentintan. Odon tintan. Ghana tintan ya akono ashemuma. Tiejen Akoma FM 87.9 Yewo Kumase Asokwa Yeni Kumase Stimono Momu Gate Kesiena ene Shenimu Akoma FM 87.9 Kumasi. Disakoma edanciona yet mediatina all day. Disakoma edanciona yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Echo baby cosy, or how baby cosy. I call baby cosy, or hum baby cosy. Disakoma edanciona yet mediatina all day. Disakoma edanciona yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Come on, coffee and coffee. Come on, coffee and coffee. Asem TV and coffee. And you breathe and coffee. Disakoma edanciona yet mediatina all day. Disakoma edanciona yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Akoma, the Pesach ladies, me in full so the gentleman. The baby said, Nano Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I can't know what done upon. The man worrying Rabazam Wawari. Akoma FM 87.9. I'm brassin' ye who my bra. Yansan in no prayer. If I'm doing at my intent. It has an answer by intent. I'm brassin' ye who my bra. Yansan in no prayer. If I'm doing at my intent. Akoma FM 87.9 Kumasi.
dansium na yet to me diatina all day. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Echo baby go see me, oh how baby go see me. Echo baby go see me, oh how baby go see me. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. This Akoma dansium na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Come on, Kobe and Kosivi. Come on, Kobe and Kosivi. Asem TV and Kosivi. And you breathe and Kosivi. This Akoma that's your man yet to me diatina all day. This Akoma that's your man yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akwa ran a bisa. Miss Afono, the soft ladies, me in follow so the gentlemen. Your baby, sir, now no zinzum. I can cry now, walk at it. Uncle Bob said, "Eh, the mother sound zero. Your baby, you saw on page my. I call can now, I don't know. The man worrying your rubbers and worry. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it to Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to this Akoma that's your na yet to be diatina. This Akoma that's your na yet to be diatina. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to this Akoma that's your na yet to be diatina. This Akoma that's your na yet to be diatina. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma FM 87.9 Kumasi.
Okay, yeah, Mamunina Kwaba, Emma Mwaha, Edibakuma 87.9 FM, Akuma 87.9 FM. Akuma Nsem Jumedi no any a day ebra one. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ene eye efiada ane efiada bi edena efiada bi so eye guy papa wadawroma baby awo bia no kan ye ho na yemfa akoma mu nsam dwumadie no emfa emre wo hyane so ema me se Facebook akoma 87.9 FM, Facebook akoma 87.9 FM. Follow, like, comment and share. Follow, like, comment and share. YouTube akoma 87.9 FM Kumase. Subscribe, name your notification bell no so breast one you get notified. Na washa ama FM so 87.9 Kumasi. Shannon so Emma me free FM 97.5. Ewo Tachi man manager dache hine ene na pamfo. Make us say one ebiemu ewo do. Enunti ubetie bi ewo free FM 97.5. Na Nikki Pizza Fan Club GHUK one ebo ye Chido Mezra Fan Club and Germany Mrs. Wedu President Mame Yachiachia and area uko Jabena eye Obin Sika Information Center Akoma FM 87.9 Kumasi. Fashion Akoma FM 87.9 Kumasi. Papa Yachiachia and Nana Safwedu Information Center ewo Asante Mampong. Na yako Angunaga Junction a total filling station na wohono wonom adwuma yefo ene adwuma mu panifo nyina ye chiachia mu nyina emamo akwaba ye ka se twedi apo nyankrompon enkoso ada enka mo ho ewo mu dwumadie bia emo dwumadie no eye akoma munsam na edi ameje so awie Akoma FM 87.9 Kumasi. Mabejafo nyina aye krado ewo ha nana akua koko ewo ha sanso and a Pastor Julius Naba, Evangelist Samuel Mensa onum nyina ewo ha na sikapa aka akosia atopa ono de nyame eye atomo a ebonondo a obeba beje adwa no na kyerese wode empaso nkomo no aha na wode abra se de sitie no a eno nti obehunu no enye enwumre anajo okay odonkomo na kyerese bibia atumi akoso kama Ishmael Howard wono enemy producer ya wobo michidom ene adontene abrebia Beluchi etiafidie no echi ena wode yen eko Facebook ena fe YouTube nso na yenko na fe yebekwa akofa de wo ho ede aba na ene me wonsem bi eka ede echre emma yemma no aha. When your parents are not rich but still afford to give you a wonderful life, appreciate their sacrifices. 87.9 Kumasi. When your parents are not rich but still afford to give you a wonderful life, appreciate their sacrifices. Ebusia wo bepie mu no wawofo no wo mo ni bi sikeni ho nenso so wo maame ene wo papa ete empentem kwa se obema omobema o abrabopa nia onomo femu no na odi aduane asi table so no you have no idea. You just don't have an iota of idea. But omoye woma femu die bia enti ma wani so wawofo no tie wonom eye ede amount ene ewie esanse enye easy cry netitu ene oman Ghana said mu esi ayede no emfa ho enkototo obi de wawofo ebenya ede ama wo no na wa appreciate emfa ho tutu obi ho
nsatea we nyina no enye pɛ wanso bomodi anse wobɛkɔ nkoden akɔ w'anim na daakye watumi ama wo ba oma atenaeɛ pa ebia wɔwofoɔ ntumi amfa ma wo no ɛda se na yɛnkyɛ yɛbɛkɔ na yɛakɔ akɔdi nkɔmmɔ yi yɛ nkɔmmɔ a wate da na yɛwɛke sɛ bɛyɛ a the other side no yɛbɛtumi anya sɛ bɛyɛ a wobɛtumi ate nsɛm no ase na wogyina baabi na woka na wahunu sɛdeɛ wɔn nso wobɛsi aka no afa ɛno nti ɛnɛ yi mɛkɔ na mene yɛn nuabaa bi akɔdi nkɔmmɔ nanso so ɛnyɛ yɛn nuabaa no ɛna de asɛm yi ɛbaeɛ aberanteɛ bi ɛna di nkan ɛde asɛm no ɛbaeɛ ne din a na ɛyɛ Nana Yeboah Ferguson na de di nkan yɛne ne di nkɔmmɔ no ne nuabaa ɛna ɛtena adwam na yɛne no ɛdi nkɔmmɔ ne nua no ka deɛ wɔnim ansa na yɛkɔ ahoma no so na yɛne Nana Yeboah Ferguson akɔ akɔdi nkɔmmɔ na mame ɛma me nua bɛyɛ akɔ aba mame memo akɔ aba na wo mpom te sɛn nsɛ papaapa wadaroma wonim na Ferguson wobɛkyerɛ yɛ kwan a ɛfa so menim ne through okay the whole Sunday bi me na ɔnyɛ me friend no Facebook ti beginning parliament later me peke no na ɔne me ka ɛpɛ ho asɛm ɔsɛ n'ani gye me ho hu me na me ho yɛ ne fɛ n'ani gye me ho ɔpɛte yɛ ntena nti saa kwan ne so no ɛdi nim no okay nti mutu anamɔ no a ekodu fancy to anamɔ close to me for about 3 years yeah nante na ɔno muntina yɛ nhyiae so for 3 years and sa over nti mukasa yɛ mu no because ɛwɔ Facebook ɔno ana peke wɔ number no na wɔnyɛ wɔ friend okay ɛna ɔfa wɔ number no na wɔne wɔ ɛba etwetwe nkɔmmɔ nti hɔ no ɔde ɔpa asɛm to w'anim ɛma wɔte aseɛ ma no okay na sabre no na woyɛ single woni obi awɔ abrabom that time no na me wawarin ba na wawarin no gu me ne me kunu no na obi anfo obi aho ɛyɛ nneɛma bebree aware mu nsɛm bebree na atɔ no madrogu enyame adom ɛna me kra metimi aka sɛ meti ase nti na me gu ahoboa so ɛne abusua akasa sɛ me gya aware nti na me nti aware ase just say na me gu ma aware complete nti no but na me ni me kunu nti ho nti wadaroma o ma ɔno no nya ne ho ntiaseɛ sɛdeɛ o ka kyerɛ me yi bevacho dabi o ka kyerɛ be man say bia Ferguson say bia oh fine metumi ni watna but sisi America say na me wo kunu ntamo nyɛ nti bibi sɛ wo bɔ na mane bevacho dabi adena kata sɛ na enye se o se oni obi kasa for first time na plan na enye se me na etena akọ okay plan na yes getting to know the person yenuaba tutu a enim because woni ema bebre nti mo fan che ye kwan ne so sabre yi de ne explanation na yehia no kese pa sometimes obi eba etoda you consider eniema ba kom yenum yensa no na wa consider nti unsame ye sign na me hwe ne se o hye nose mask nti no onpega enkosoro kakra ebeto na no ase ho no a wanhwa na ne kasa na ye bibia ho enu nti na unsame ye sign but mo fan che ye se ye hu tutu a ye pese mote eniema bi ase ebia obi asem o de beba ebedru baby ebia na baby o wachia baby ntisa na obi gina baby no o kan ye openti no
yɛhia no explanation nti mofa ɛnkyɛ paa na mepakyɛw Ferguson wɔ ahoma no so ana mehu sɛ Ishmael the phone bi abɛto so na menim sɛ ɛyɛ Ferguson na ɛwɔ ahoma no so deɛ okay yɛntoa so mepakyɛw sɛdeɛ meka no before ne mekasa no na mede ato abusua no nyinaa anim sɛ megyae awareɛ na megu ahoboa so nti na menim sɛ definitely mɛtumi ayɛ biribiara awie ansa na me ne no ahyia nti ama ma anka nkyerɛ no okay nti nkɔmmɔdidie mu no okay pasɛ wopɛ wate aseɛ deɛ wɔ hɔ wonya nka nkyerɛ no deɛ but ɛdeɛ na ɛkɔɔ so between wo ne ɔno adwadie bi kɔɔ so sikasɛm bi kɔɔ so ma yɛhunu mepakyɛw ae adwadie kɔɔ so okay ɛne sɛ ɛne sɛ memfa ne sɛ mene ne kasaa for 1 year memfa sɛ 1 year plus but na membusaa ne hyɛe da meyɛ type a mempɛ obi adeɛ medeɛ ne sɛ mɛbɔ me ho mmɔden na mede adidi nti one day ɛna ɔse menim sɛ mayɛ adeɛ ama ne yɛ ne nwanwa na most of Ghana ma ɔne ɔma kasa wɔ like ɔhyɛ ɔmo wɔ Facebook no ɔne ne kasa 1-2 na ayɛ nneɛma abisabisa but all that so long no membusaa ne hyɛe da even credit mpo membusaa ne bi da ɛno nti ɔpɛ sɛ ɔno so yɛ biribi ɛma me nti deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ ɔbɛfa nneɛma aba na matɔn to show sɛ deɛ ma yɛ na ɛyɛ ne fɛ nti for first time no ɔde fa nneɛma baeɛ ɔfa nneɛma ne baeɛ na ɛyɛ mefa ne sɛ ɔka nneɛma no ɔka sɛ ɔpɛ sɛ ɔfa nneɛma at that time na metɔn ɛna mema ne de baeɛ perfumes ne asɛ nails ne saa maa nneɛma no nails ho nneɛma perfumes ɛna obi soso hyɛ jeans nti jeans mo kakra ɛna first time ɔde baeɛ okay nti nneɛma no net sɛn okay mehu m'ani gye wo ho wate ase ama me nti mefa nneɛma ba na watɔn na wode adidi anaasɛ nhyehyɛeɛ bɛn ɛna na ɛkɔɔ soɔ ɛwɔ nneɛma no a wɔde ɛbaeɛ no first time ne deɛ ɔka sɛ ɔfa nneɛma no aba ama matɔn na ne nkasaeɛ mu deɛ na kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a na ɛyɛ business sɛ metɔn na wagye sika nti sɛ ɔtɔ biribi mpo na mebusa no price mpo a na ɔnka ɔse ɛnyɛ hwɛ bi wɔ ɔkora mekora tumi ka sɛ ɛyɛ business at least ma mehu sɛ woyɛ 1 cedi woyɛ 2 cedis na mahu sɛ deɛ mɛtɔn no meka a ɔtumi ka sɛ ɔde abrɛ me mentɔn no sɛdeɛ mepɛ biara nti nneɛma first one ɛbaayɛ even price tag sɛ ɛbobɔ ho no ɔwaawae ne nyinaa firi ho because first one no wanyɛ n'adwene sɛ ɛyɛ business wanka nkyerɛ me sɛ ɛyɛ business but me na meka me ne ka sɛ ɛyɛ business sɛ bi a sɛ wotɔn nneɛma no a ebi a wobɛsesɛ scanner sign de abrɛ no ɔde afa foforɔ aba wanka ne saa nti ɔka sɛ fa nneɛma no ɛyɛ dɛn edi fa nneɛma abrɛ me na watɔn na matɔn na wode scanner yɛ dɛn wode ahwɛ wo ho na me in a way no kra te sɛ na me de ahwɛ me ho first time no ne nsɛm a ɔka no na ɛyɛ sɛ mentɔn fa nhwɛ me ho nti meka prices na asɛm no wɔne ma anya adwene na ɔwaawae firi ho metɔn yɛ so wie yɛ a like ebi sɛ ɛne adeɛ meka kyerɛ no ka kyerɛ ne sɛ me sɛ me forget me na meka kyerɛ ne sɛ daabi ɛyɛ adwuma yɛ dɛn ebi sɛ yɛ but nyɛ ne nyinaa na sɛ yɛ nti mɛma no deɛ me hyɛ a mɛtumi aso sika mi yɛ bɛyɛ 5,000 me de bɛma no okay but ɔno deɛ wanka ne sɛ ɔde brɛ me for business for first time no wanka sɛ for business yes nti nneɛma no ɔde batoa so mprɛdodoɔ sɛn nneɛma ne batoa so mefa sɛ 4 times okay ti 4 ne nyinaa no na ɛyɛ perfumes nails ɛna nea yɛhyehyɛ nails na yɛde hyɛ ma ne wɔ no second first one no ɛyɛ perfumes ɛno koraa na nka akɛseɛ na ɛwɔ sɛ ɛbɛyɛ nketenkete okay ɛm sɛ 50 ml ɛna nails ne deɛ yɛde yɛnsa woyɛ nails yɛde yɛnsa hyɛ ma ne wɔ no ɛna asɛ nails ho nneɛma glue mo ne adeɛ but second time no na ɛyɛ ɛno so yɛ nails nti first one no wotɔn wie ansa wɔde second one ɛba ɛkora ma ne kyɛ kakra nti first one a wotɔn wie yɛ no wobɛka yɛ a
Winyes kasay. Because it's coming yeah, bear 5,000. Bear 5,000. I know your first. Into money who say, and near man or de buy, you know, though one country was a ton first kind of man. I wear some medom, the near my baton a fashion. Woman who say, Oto, you know, win your 5,000. Me bato me money who say, chase and then some dear buying in anye, obi a toka or the bar. But so far, she come as some air 5,000. 5 and no catch or say fire day. And no say me man in ho, me man in daho, like one can say me fa, me can't me man who say me de be man or so what into me man in ho. Let's say ye business now. Okay, into no order to ho. The patron. All right. And a second one or the buyers. And a second one the buying. And also sunny nails, glue, and executors. And they're not they didn't know she shame near dinner. And perfumes and then I can see it. Or no for our 50 but of a bedroom no. Now I'm supporting yim tinaka 45. And ma knickers a tour ya the underwears na a yet toward the no. And or the bear 4 by. And yeah or sit back will be it is under knicker but or say a bottles left. And this also bear 4. And Bluetooth speaker and get to be 2. And okay, see nails ne beka home. And jeans be 17. Okay, it's Sunday man so to winyans. And Lacoste. And no okay, and no calculation that ho. But and no nails no. Or no buy no be cotton nails ne yanto. Mrs. start to be 600 cedis free mu. But the akani no or buy no abeje no koni chrome or jekoton. Yeah, nails no. Nails no. Okay, but niakano aside nails no the akani na the oton. The akano botox lifter said dear ben no ne botox lift no ani na no kra wo ho. Eno wo ho sisi. Eno wo ho sisi ya. Yanto. Okay. And no more no botox and this ni na yanto. Okay. But me ton jeans ne Lacoste no. And a Bluetooth and speaker no. Madam for being a far back or say auto but or you see ya ne say. Se mama de me de na na e wo me che 2 no ba ko na kai kramanton and also da ho. Not just a second name I would buy any day when you see a film. That be me fan said the mitimi ton ye jeans ne Lacoste and then Lacoste. Okay. Into your non so cannot account 5,000. Me pacho I. A man you're saying. And no. Okay, or no catch where me say of her be woman to say 60 drums. Next a bag and a scammer a 60 cedis. And a be so ye 30 cedis. But what the buy nurse or so. It's a letter will be na mesre and also ton a dear soldier phobi. And I'm a ton 70 Emma Omo. It's next a jeans no me ton 70 na ye 18. And a Lacoste so me ton 60 na ye 8. Okay. Inti and ye man or the buy no na a drew baby or this guy ye 150 million braille. Me patch wine. Yeah, no, say 5 day. And no, na I say 15,000. 15,000. Yeah. Now, me juma perfumes near the year the free. Inti do time being na me sika lucky. Inti me go so many needing common or so obi ebe ye or ye juma mobi or ye visa ma obi. Inti or the says can be me. Na me found funny ma. Sano kasho. Yes, for 15,000 the time no. No say me found funny ma. Inti enu achi car some more can enu achi no ni me dis ankomo. Okay. But 15,000 na na yin so me fa ne man ton na no ye ni business. Okay. I to say moshia na mo bobra iti ye pesca be man de beba or ho de beba na me maton na ka me ki pesca na go ho till say ye be hia e de aye de be. Okay. Enti e chire no a one obedi ka ho nkomo no ka no na e dia sa asem we yakoba because hello Ferguson. Okay, entity and year pa mama. All right. Okay. Mate, me da say. Enti yehwe ka no na di we yakoba no. Ka ne ho nkomo no say na koye. Okay. About okache me so about September. Na
oba before beba no pese ye ntoka Mhm. na oba na wa yusi na okwa wa jai ma me so ma yusi inti enema na ekaye no me fa se enema 2 a na eka ho no eno de na o se o ton menton na ye fa nka sika e da ho na ye de atoka Na chese na ono ni de bia be soso ma ye de atoka na chese sabre ne ska da ho yese sabre no be ba cho be ba se me fa de be ba se opese ye obi yi ade ma Me e wo bag okay producer nti bomodia na eyi ema no wo betimi the bag na where you send ye there be won sorry why Adaroma me pese me bu me mraso nti wo de men sorry okay nti sikana na da ho no na opese na nka wo ma ye hunu me ba cho an fam okay nti okay nti wo betimi eyi na wa ma ye hunu na yahwɛ sɛ sika no etumi ɛtɔka anaasɛ nkɔmɔ ne ba sɛ obetumi ɔde bi bɛba abɛsɔ so na mɔde akɔ akɔtɔ na kaa no nso yɛ kaa bɛn ɛna na mɔtɔ na nhwan mo nso na ɛde kaa ne bɛn ti sɛ wɔ adabɔ mɔde ama ɔmra ɔba yɛbɛwie ne yɛayɛ saa calculations ne nyinaa wie na kyerɛ sɛ yɛtumi de ato atiefoɔ anim yɛpɛ sɛ yɛ conclude biribiara nti na mebɔ no papa sikasɛm mu no because ɛno nti na ɛnɛ wɔ ha sɛdeɛ fɛgɛs nsi ma yɛ pressure no ɛkyɛn sɛ sika no nkura medi bie why bɛbɛ na ba bɛbɔ akɔ aba Jesu ena na wo pom te sɛ na me adom ye ho odin yɛda kristo ase na me se na wo so oh la sho adawroma me ho ade mu ana no mu di mani wo fie wɔ sɛ ɔmo tete me dia mo asi wa me kɔ no ma tutu mu no ɔmo nyina ma konda mu ɔmo nyina la show killer la show bɛbɛ na yɛ kwa yo me da se bebre me fa kwanya so akyia wo na ma kyia Akoma FM atiefo nyina ye bona go limited said ye monim no and then so ye samba ne atiefo on kita hodie ne omo e won komo enim se entefre de omo de te da bia ensongun so omo de neti anu nti na la show abama o na la show no ojama so da bia me kan se gise wan tobi na wonya dance die na wonya tonko ade a obenya dance die bona go limited said de onim ye no maku a eye enru ahodo ne akade ade akua no eho edawuru ene yebo ne ho dwuma so na yedie me ba bia ya me ta ka la show na me ka bona gra wona wonnim bona go no ade ebo omo hunu bona go pa ne ri kan ye duro ye si manim ye fe ne king kong ye duro onwa so a ye de shiwura nyina tu ase prekope aha enti utie mi na opadura be shiwura nyina prekopa wo hia king kong enu hamoda Davida disa wo fichiri baabi na se ehwafu na oni ahode wade bedo a e woni sachet nketo so ho eno a say 1 2 1 knapsack na we ni de etwa ne tinum yenu pe 2 1 knapsack e shiwura bia tu ase prekope eno ne akuafo na afi wona obehia se obeshi nwura nti bona go no enye la show nkwa ne wo se ebia moko na wodo anafu na woye na kesiem na wohia machines bit set tractors combine harvesters e di twamo a e born agro limited ya so ye enti ye di san komo no na e di la show no e to so la show ye kasa ebia what na ye was say we said that na wo market na wo to a enya adwuma ma na bi nti no o twetwe ho na ne me de catch on say try now there wa be hunu nsusanso ye ne ya gibia ko usually di one dance papa enti what me kan la show e wa go chemical shows bia mo Ghana ha na oba ya so e wa so kwema mponso a ye honom ofe na bejo so na ye ne adi nkita ho medical number no atodwa se na be ya so obi tika na so obi si a obenya na mana sana enti number no ye 0246 51 90 12
0246 0246 51 51 90 90 12 12. ha enti make obi say ana last show you cry kwan ben so na me to a me fa so use no last show sachet egum senchen no na e was sachet mu enti ni obehia ye a liter of water enti obehia bottle a yetimi mia so man spray ha enti obeti ano no ahwe ni na nsuagum sa pepepe na oboni nsuma adru yiti pese na ebe ya obetimi awosum na anane wo so na within be 5-10 seconds no abe na ne kama na afi watobo so no na ba bia o suspect say one wo bia say ye wompam say ye wo konwom say ye wardrobe mu ba bia one wo bia no otumi esprit na etu o ma se prekupe de wo mu ni say on say entafe ye emo bia omo ho ha papa po uspre na no mu dwane me ka say adure ye sha ase na ye trial no me koye no somewhere kwada so efie bi mu na ntafra je ho aboso na me spre na mo ane kwa na me ka che no say na do ntin e be fani me as at the time I'm speaking, I will be only who that instant, no, but within 12 to 24 hours, no, omuni nada, omuni na. Until ya do a tonable air juma. Yes. And so bonus, abone kwa. And my yam so. What the abona tumuda, koda. Na adianche no be won say ayer juma ni na amao. Enti say oko agrochemical shows bia na wabisa last show killer bewu last show. Ye wo wona ukura kasa ya brand kasa na mo a ukura last show a ode nam eton enti mede number ba ko atu dwa no eno ye miame number ofra nkita hodie bi anase asemisa bi wo ho a betumi abisa na ya di nkita ho na mbom no se bi a opede obi ya ne ntem so se omo amfamle na pa me ma number bi numbers mienu ye di kan no ye solo fan Solomon the number is 0244 62 35 49 0244 62 35 49 ene ye wona a wo pe bi ato mprempremu sabre ya no se babia wo bia no pe bi ato a frɛ number ya me ato dwai Solomon okura car de nam na be ma obi ato so de be ya wo so benya bi e de atu eye emuamu wa edi udam e wo fie na last show ne my dance when say pampan bi animo nti we spray a we nya kwa so sa pepe ba bia so to me spray say yakonwa mu eye kitchen cabinet mu eye sofa mu only problem we betumi spray na naba no ni etoso mienu so ni ono so kura ka odinam nti wo fra ono so be boaw ama wanya bi ato eno so ye 0246 52 66 and then the chat one here 08 0246 52 66 08 the number is my boy you na ukra ka or the last show and nam jaman so ofra with me abo na say eben a with me abro obi ato na me dey chat one no obi bisa say na last show me ba me ntwen kosi sima dodo sen anado hwere dodo sen ansa na matumi akoda mu anamatena mu ayadwuma ohia so betwen kodi do hwere bia ni obehia se ba bia ospire na ho bewo honya wo a otumi etenam otumi dam otumi ye de opese oye bia na obi so obi ja se na akora ketekete nso e emfa akora ne nto ho mu aduru no de na nso wo nya spray wie after 15-20 minutes na ho wo a otumi koda no problem nti ado no eye last show o se killer bewu last show nti ya kira kwan misisu bio e okumase asokore mampo nanso agrochemical shops bia titu ni murom nti amurom eye wona etonton agrochemicals no shops akese na ho nyina no be bia na won so a odi nru na ma wotonton nsonkonso ntefre ntetia nru no nso anso last show benya bi ato wo ho nti me de number na tudwa de twa to okra se na be ya tonti no che se wo mo penefa sa ti ba bia ni wa obekwa abebisa wunya bi nto ebi wo ho pa nti kai se 1 to 1 liter of water you hear ye bottle abetumi aspray se na be ya ebe wo ma ota o se bottle no miniscent we say ape ensu bi wa no bottle na o de ade bo 20 no so na je se
ɛno ɛmmoa wo ɛno kwa bɛwɔ si chemical no bebree wei ni sɛ na ekura me ketewa saa no wotumi spray ɛdan kɛseɛ paa mu bɛyɛ even twice of that same size of room still na bi bɛka asɛm dɛn so ne sɛ bi ka ɛnsɛ within 6 months no still na ɛbɛyɛ adwuma nti number no de twa to 0246 51 90 12 0246 51 90 12 Kai say last show dear killer bewu last show nyame enshaw anunti bomodi ase ene obema wosaka last show sebeya emwa biada edi wani se pretwa wo fie hono obe kumo mu nyina yamutu krana na akodwoto obonse wo mu nyina ewu na wadu fie aboso aha eye Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno na wo hwe na wutie dia megye so ene Maa Akos na yene nana yebo afegesen ya wedding kai atena asem dada na afi yenuaba tutua na edi nkomo na ojebre na afi wacheche ni nsem mu na yenso yetumi atiase enti tutua baby ayedru no na mibisa wo se sika no na ne yeda ho eyesan a yede kotoka me fa ne say first eniema no de mimi nya wo mu ye 5000 ena osan ma obi de 15000 bre me third eniema no me pa mocho perfumes no me pa say any perfumes ni frame because perfumes ni bebre na wo ho me pa say me de ba na ya share ho so asemaka na obi share me perfumes no na others me fan say na ye me ne kasa say perfumes no say de na onya no na efo pa ewo mu endru hampo 20 cedis per one but on say no ye koto bi say yeton no to say 150 150 cedis that type of perfume no nti me ne nipa kro no kasaye say ye de bema no 150 ema nana ye bo ano so ya hwe otiase nti me fan say that time 50 pieces ne calculate and them say 7005 eno no nipa na eba aye no osan reject ni nyina odigu hu ana ekọ odigu hu a pampan me fan say upie we spray hu ndra bontin obi nti say we use spray we use perfume nti nipa na sa reject ye so far nipa na de na ofa wo mu no e be 7 or rejected the akanyina maami nti na make us perfumes no me de beba me the first me man crofo said the be anka ibetimi aton but aba ne say ne me ne o makeka bi nya ready obi a kan de nipa ejina ne so ame wo be 40 pieces woni ho em say wa wo ya ni CS so abakumas nipa ne so te akra nti wa share me up to 20th of em said this month 20th of next month. I'll say no beba obewie ni maternity leave no be 20. Enti no sad ya can say na beba. Perfumes no dodo na wode ba ye no na wo ka say woton a ye nto ebi se wodi gu ho a kwansima na efi wo ho. O ma nana ye bo atiase. Me patcho me ma netiase. E no oka de kire wo. Me ma netiase. Me fan say nipa e de ma ne first no. One me kasa say enye nti ode beba ni nyina na me ne nana ne so kasa ode bra me fa say na me madam for na say ono so ye nana down for na me on the shop ode ma dispatch rider bi na de bra me ni nyina na me ne nana edi nkomo nti oni ne di nkomo a ne waka ye de okay ye nya hwe ne wo de fagu ho ana san me pese me hu se de be ya me bisa no a me ba to beginning no nipa ne kasa oba me ka che ne se me ne kasa de ye nyina decide ne se on famra den ya me meton on famra meton nti opene so se nipa ne famra but later ho ba asem na me ka no o se on so ka won nsem bebre oka te se on tiase wonyi adentina wo se nipa ne de bananka okoto wo krom na nke ba asanko de be kwa na ene sansensem no but oya aware from day one
na enipa no wakotu perfume na gu ne ho awie no san de ba na That ade bio. yetu abi ho an What to ade mako 50 e wo bi ho. O toma obi na oka na ode abro. Nti de o tu free en chen no. de otu ye no. Also bear 7 nipa bear 7 e to ye ni nyina nya problem. O de bisi kama omo ase bi ne be ye ntoka. It is of 50 oyi 7 no. Wo 43 abrewo. Me fa ne say perfumes ne bedru ye no. E bedru ye na pot no. Oniama besi porta omo te na omo sign ahihye ne foforo nti omo yi be 5 omo yi bi nti na ye 45 okay 45 no no yi be 7 no de aka nyina abre mi okay nti de aka nyina wo ho se ye kase de aka nyina wo nti na ye bo afri outside eba ye no o ma ne hu no eniema no na egu no na that time no na oya we send e wo menchen but one share because ni eni asem okay de di we nyina aba ya asem a ye nya aye ntia beginning ne de na bibia was school na ye business okay nti business no ekoso car no asem no sika no na sky da ho na ye san a ye de koto car no sky na menini mienu nim se wo ho eye enema me di kan ton ye 5000 any 15000 or the mami na aha enema second one na me ton ye no nti de me ton free so no me fa ne say me ka any scan nyina wo eboma eye be 23000 23290 290 and no ye beka se na wo me ho na eno etoka me fa aha eno so ye okay unse enya sa me man for soap eno so achi no enema last enema buy okay oba call ye no enema buy aha ye yansa na oba eno so ye perfumes eno so ye anto ntin ka ye to perfumes ne dia enka ye to perfumes ne dia nanka 60 something thousand na nipa ne ka so de be mame no nanka ebetimi atoka no ka ono de kakra be soso ama yato okay na o say na na yebo a ono mu nim say sika wo no eye 60 is it nana hello nana me pacho bomodia na efre no na ye hu ne wo no susu say sika no dodo a ewo wo ho because ono no esusu say be 65000 or say 60000 ono na calculating ne say me ton perfume no to say ono de o say 200 but ye cry ye Akoma FM 87.9 Kumasi ono na calculating ne say nka me ton perfumes ne kan ho nka wo say me man sa okay but perfumes no and a 1 ton perfumes na nka won ti die ti no one man ehunu say no sika no enye amount na wo can because eniema ni bi ho ba asem me ba from day 1 oba ye no me fa ne say obekọ na me ka kire ne say omo yenye nkonta yi na me mehu semintimi ne ntena tinka omo yenye nkonta yi na de o se me de ma na me de ama no that time na wo hu semintimi ne ntena me ba oba ye na wo hwe no na when you're the type of bema me dear me hokra dear me hu ne say in life Akoma FM 87.9 Kumasi nana yes madam okay nana mama bisa wo say sika dodo sign na wo susu say e wo tutu a mommy me pa cho mama nkasem kakra na mama o ti wrong me say me we can drop me no crap on kind of crap up to see na man message several times on kind of crap but prove what we are seeing as on kind of crap or about on kind of crap me who you see pon kind of crap ada mommy first of all or catch I was say any man first one me say on kind but so say sa no work nana sa no work on kind of crap there's no way say me who will also auto perfumes and now we say shop ewo tabola laji na we yet and now auto perfumes so and maybe say na perfume business let say na was eye pa any niema amodi yet ni ensa ni wani ni de amodi share mo we ni sa na ma eye pa antino am so okay I say ya dia any na me fa bi me fa business
And I'll catch him see you now. Then Dubai perfume come and most of times, every moment on almost funnel. And I'm so okay. And I'm starting to work anyway. Medical never we ever try. And now, Medina money banana, I have rush. As all the pressure to Sunam can say the fact is so I may take you 1 month, 2 weeks. It is that the idea of it is our first name, a big profit, a post office. Mommy, may catch any man of and so what you see now, my friend, what you see down my moon. It's in chance on what you show. Yo, and now what kind of catches okay? It's me Sunday. And then I'm catching, my spend I have 7,000 grams. Okay, 7,000 grams is more than. Okay, let me see. Okay, me say, and near money 7,000 grams said the old canon. Okay, figure of the things. As I'm now making it here. Nyame me no down for. Now it say a bus say ye be bibi to prove you say uchantra. I'll do it. Okay, me say near mano 7,000 drums. One country me. Only me was on a dear crowd prize and not on cat. A buy near money by not a tax a one in every home. It's all mama who the actual amount me busan several times. Nyame me dance for. And your man so the baha ahano wo to be that ain't wouldn't me was did the okay ain't wo catch because mo ho ye mpena ain't wo catch and say oh e bia nana sa lipstick ya wo dia bed ya ahano metimi say sa na wo catch no me kamani who say metimi aton we say but ono mama who price at sika or the toy in poor mama who be pemene. Okay, so wa ma we hu sika no ono anka sika no a se ne wo dia wo beton no e na wo de ben se na me de beba yes o to me e ma ne hu say oh okay people ya ekra me we say no ye beton ni say okay and that we see a beton ni say yes wo betimi a calculate e de mani na me na hu say and yes my box we ya what they buy you know you bet me a tony na 5,000 yes I think say all the chance bet me a ton sir now one no catch will say oh there be me sika kra me de ton one no 10,000 to be ka say beton 5,000 enye ya na de near me oba na de ama no enti say na mo nkomodi city the net ne say me ka say on chere me na on chere me enu tin say de wo kan no na me no forget say Mommy, aye. What say? What they buy? Mommy, Mommy, what catch me send near man saying ne cost ye. What the Obama couldn't back to so say me the money in a guso. What the Obama couldn't back to so say. And Yama would buy no share me say faster near man. Oh, man, and they were busia, and I would to swada say. What they will ma obano, and they were busia, and the back to swada say. Oh, whom is so quiet, and no Jay say, bet me, just to Papa, Mano Kennedy. From the one I make a chair will say, my young contact, let me host the car, old Medeva. And I also only meaning contact. Dear, hear me young contact, who said, hear me. We do second in our amount. But my young contact, I don't know what come from day one. Oh, to me, Cassandra would be so just like that. Mommy, that's all. Money, you don't see me. I can't say no, what catch them? Let me say. From day one, I'm catching say, Mommy, what's so make a pretty capacity? Me bagana September, me through October. One to make a pretty summer, maybe oh, yes, you so called Papa Yoba. One to make a pretty this I'm catching us, Mammy. Now we have been yarding this girl, but you, let's go. Or first one, never about me catch us a car, a car of bomb now, you best give me 7,000 grams. And you know, no ye. One Cassica policy me cry me, I'm the margin ton ye. Me catch I will say, Mammy, who said the old tone, and I mean, who said the metono? Who say that?
tax free home. And now, mommy who said, Uton the say, and answer Uton the say. What else here? Well, say it doesn't matter. Well, say it doesn't matter. It's a meton, dear, me say a ton. Ferguson. Nana, when you say Sabra, or do woman, it doesn't matter. Bet me as you. Mommy, me patch on your Yabotan Casa, all kind of Tsunami Casa. No, everyone will go with you. I'm not here. Why do you say we want to some the transfer into the beam? Sabra, no, the organ cray. Sabra, what do woman to win in society doesn't matter. No, a bet to me a PF one. Mommy, if I thought you know, or the same way because you know, Mr. Daka says, I am an Adam. Before Nami as a back and it's an man on tone, I made the talker, may talk her. And you must first out the buy and walk a car, some matrimony. And you must first time out in your money buy, no walk a car, some matrimony. Mommy, but I'm and she says she can't make a sense. She can't be funny. I have a plan. She can't use a car. But they talk about that. I mean, you'll be clear. And I walk out a perfume. No, you're turning out to me for 2 perfume. 800 cities. Put me to 1,200 cities. One away selection perfume. And I'm so okay. That is hardly no problem. And I'm doing my bill. I'm catching up. Say, sorry, man. Open any war a man Moniama would you with the money, what kind of price? And I'm pressing your bosses, you know, and then send the Nino. You have to come 7,000 grams. And I was I'm not to me at all, I'm not to me at all, I'm so okay. And maybe, you know, and I walk as I say, that's you know, it's society 50 ml. It's 50 ml. What room we turn over 250 cities? What room more? What room? Memu hanyina anto asem we so me said that by say me be proof wo tro na ubedi ye no e ya say ye den tro na ko e kan asem na edi be ma ene mema hu say enya ntra wo de kan na odi be me den so bia e wo akuma se mai mu asante mai mu bia beto so me ye Christoni de me tete nyina ye nyame but guy we on shey mommy me pa aha why, Mr. Ferguson? Hello, ma. Nana to make okay. Ain't some perfumes now buy you know can say a susano. What the budget 50 cedis. Make a try and say 30 cedis. I feel they also 50 cedis. Mommy, yeah, we have to say. So I can't maybe what I met to be now. If I try them out, 50 cedis, I'll bet me out. Not me, boy. Nana meba so or the name yeah, on video and channel will say, dear, and your man me de bano. Any Emma who na Cassia son, what catch and say, dear. Metimito say because so what the two nipana junimu. Yes. So Sapa we say be dear. Ghana yetimito say. Woman here. Yen mom wa broche no and sometimes ayana one more trust issues. Yeah. So let me tell you, when you want more deal, you have to be very careful. You have to be fair. Ain't you know? I was say okay, and this is what I trying to say. Perfume we say no, eba yet to be done. I do say no. At the moment, I hope to me a catch and say Ghana yet to be done. Say never bedroom Ghana. Now we better be a one friend in second man or me turn this. What because we would me better on yes I say to say me na majuma hu komo nyina na yedi enya sika me ka say meton no ehu na ogina e de sa perfumes ne ba ye me ma ne hu say to say me makofa ne ma na obusa me say bia oton ne sen enya de odi ba o to say yen komo previous perfumes kra ba ko ye sen me perfumes are meton 800 wa ha no to me say perfume ba ko yesay no na onya aha me da sesa wa peja e ho no me pa so ntitie me catch ne say me wa perfumes are me to wa ha be 600 me dey 800 ye what ye ton 100 cedis I dey 150 inti the ono ne de ba ye no designer perfume so bia onim Dubai designer perfumes no imitation.
Some designer perfumes, maybe find the 800, or me find the 600, me the 800, me the 1,000. A good one. What you say? Yes, perfume go. E bi na eba no. Oh no dear, no see be neba no. E bedru ye no, na nye bia. Na wan twa nkyere. Oh, the same perfumes na ne buy you, but the scent na the same. Ya moment me anton no. Enti eba ye so ma ne hu se scent. Me hu ye. Na ma hu ye. Mommy, me say on kan enti mommy pass you. First one aba. O ma me hu say enye. Second one aba enye. Third one aba. Na there is the mommy disturb you. Perfume second one man ka cho say nipa na return. Man ka cho say udi gu hu ana ekọ. Okay, meba. Na when the sabre no na niema ne ba nyina na wo outside but uba Ghana no enkomodie be na course o ma wonu say bia perfume no de egu ho nie okay wo de say wonyimi ni ya Christmas ho me di bi ma na sign the brand bibi sa ko eno na fi na wo asan wa ko be ba no wow ti na sa da ni da ni boni ka say several times on the onye ka Facebook calculation for me say mommy me be try Ghana 1 month 2 weeks calculation track ke ge we ma man let am ya nye budo so enti wo ba ya so ama we hu se perfumes ni na ensan e bi go ho wo no hu perfume opa na bi sama na ka cho say asa ana we mi sa ho asam kra so be free mommy ni bi so be free na omu je track ke ba pa is 70 October so nyame o ye tro for pa perfumes no urban no nim set perfumes go ho na oya wear set perfumes ni bi go ho obedru ya no meme mo make say o ma yenye nkonta meme mom na make say o ma yenye nkonta na so o ma yenye me di ja obi dabi o etutu a won so de wo comment ase exercise enipa no wo so to ade no na momo abuaska no fa nkotoka enti se dan na wo ba wo ba Ghana na mo nya konta na ye hunu sika da no wo do de beso so akoto ka asemo eya me yasa na ni hanke the Bible better so oba ye na me catch and say because me oba ye me mama me hu say enya dia metimi ne natanti me ye imagine say wo catch and say nya da betimi me hu say me ntimi ne natanti me ye imagine say sika sama da ye ntem ne me ya calculate wo hu say na be hu wo no na ne nye ho ana say wo na wo me dabi o oba ye ni suban ene niema bi ana wo ye Emma me who send me to me nentana. It's a honor na me here emergency. Mama ya calculation. Me calculation. Oh, mama, calculation. One me can several times. And it told me sister, madam for now. Madam for now. All case me nini beshiano. Emma me didn't tone and him crass on and casamo no son in the casai. Okay. Nana. Mommy, what do you ma every waba? Wuni wo waba yenye calculations. I didn't know na one person anybody. Mommy, get we me sit that go we all we be uko on kind of play. Mommy, say yes some na no mommy, I know play that. I know the missing the first chapter and say. I mean just the good just chapter or so the ma ni bra this is the kuna or say driver no. I mean, I look for young friend, boss, Jack. You can cut him or quite Togo. So, Togo. When you put that, the crown, no, that's a minute. On no crown in the Kasai. Nana, Nana, say, I do you also bet me a good and massy. Yaminu Betty, baby, I will be a summer chrono and a dear honina, Yaminu Betty pa, and Chobia will go against you. Madam, the refuge me, Yamu, and me, and I abu abeti. Mommy, you are funny twice. I'm on the Nana uba ye no na osisi kasa na eda ho me say me ba no ka tell me say sika na ho no na 35 ka no dia ma na sister kuru na oton ka no na mo sika na ka no awo kam o sika na ka no awo kam o tema asemo ka say me no ani so October
Because me free Ghana October, I think October 7th. And because October the very end, you know, about what you see not the matter because I can say I am a 4-1 or I'm a fraud only the bush for. And the idea me Eti na me fa obo ne nchew. Tutu Me a. na busia fa no kro mo pe wa feed 35,000. Hey, asam kase na ken. Wabusia for omo pe na hwe no. Ada na wo so de mebusia, oni mebusia. Ho na wunim no. Me mebusia for e be fraud o. What do you mean by saying that? Said the meeting na makoma ye me ya no. Asif say me ne mebusia for e be fraud o. Wo me ma me tu kwan. Me ana me ma wo ne kasa ye. Wo de ma me tu kwan no kra de fa wo ne to ba. O kasa wunni say me ma me tu kwan o say we tu kwan ye. 35,000 na ho no kra. Me pa cho de wom ne say. O say sometimes so you say uni obi be bobra. Ya na ne bi o ho no ma. So what eya na me peso yi anoma me an na chechire what me pa cho o ba ye no ma ka che ne say eno na da ho ma nya sa na me ka che no de me ti na me tire me that time na baby amete no eye bem un say eye obi fofo fie eno nti no na me pese me too because of him enye obi fofo ukuru dada ne fie me kunu dada ne fie enti na me pese me too me bacho na me ama boabo skasa me diko me ka oyawe o na me boabo skasa me de kwa ko han dan ene enema sika bebre enu ti no wo sika no a na ewo me ho na me de me de ka ho ena me de koma guy ne se de obehu se ye mini se ye beto ka no enti enye onu kwa sika na me de koma no oyawe sika ka ho na me sika ka ho ya we se oyawe na sika me de ko han dan ka ho se ni sika o de ko han dan ka ho na 35,000 oh yeah mommy also for her dan dan same way also for her dan dan Catherine mommy Messi mommy amwa no amuro go sia ma ye kana chiri di no ni kapre a o di ja wan dua ma amuro go sia ma ye kana chiri me no ka se nya ma ya wanted da ye kana chiri opa only dia no ni enu o hwefre on na chiri sisia wo da o di wa waka amama to say me obeku na ni ma say na tie ya wo ka we di ni gu ma ni ma say mommy baby on kind of mommy ya oba mommy ya ni mo bra oba on kind of friend obi o ti kunu ho wait eno na ma me ji loan come life me ji loan krada ne bia se pa bema o dey imagine ti we that be enti me send the message catch and say ayi content awade mi nko Facebook awade mi nko TikTok awade mi nko YouTube awade mi nko Instagram awade mi nko enya because amami hu say oye ni papa amami hu say oye nyansani until say me hu ne kakra no na me hu say oye hatu asa on join our yade ena ma me decide say me ne ntina biem enti hye o say me send the message and say nyame nya fom so yes me hu no na matimi etu me ho fo because ka we ma ha me ho mama say me life o de shebe ma to say na bitanse no wa wale ni ku na tete ba kuma na so no ni ku no se na wadi obi yire obaji wa yefre na wadi obi yire o ya baji wa yefre mami ya ne dia ya no problem because me da some say obi yire ya baji wa yefre wonu si wonu ni kuru na jai wonu so mo da so te e na ku baji wa yefre me say obo me ne ma me kasaye me ne papa wa wu kasaye me ne sister wa wu kasaye me ne sister pani kasaye obi e wo ka no be kasa me mama da o te ne nka no o bra ka cha me say o mama ye polish papa o mama eni ebie papa kuma se mama ya na ni ebie ne ba ene be ma e ware a oni be ma foforo be kasa mommy yeah mommy okay say we dey say ya kwa ba ye sika ne de wo ho ne ya beje enti ano de
tutu a yesi ka dia dia o I no so cry na me pe. The person yanya konta ye. From day one, me na ka. Say yanya konta na me fama no. Me pe usika, but me ma umume da. Me pe yes. Ferguson. Yes. Yes. I said you see man pressure you see kind of man you cry me ko hell. Meba. Mama wa cry. Yeah, no. Ya beko casco. Yen ye de hepasco. Na wo bi oni me hepasco bi an me din ka che say boa brabo papa ko to bi no. Yen kwa abeme. All right. You bet you for the actual food say odo okasa fidie na ato Akoma 87.9 FM any Onua TV. Now a Casco Herbal Limited, the producers of Hepasco herbal capsules. And I'm saying and then the day be a kind I would say drawing car a drono a year Ghana in her bendro a crojin a boyen ya register no for liver support. Yes, it's a no unyate Hepasco herbal capsules and in car. But more than so over visit any pharmacy and a chemical shop. Now I compare a drone be at all. Okwa onu mienu anopa no anu mienu anwumre ebeboa na asiesie oliver no na wo apom den no aye very sound amount in habandro bebre ana ewo Ghana ha say ebi for malaria typhoid ememedro any ade but edro we eye edro a edemu esronkom yes eye for the liver empempi no eye amanfo taa bebre ekase o na ebibidro de onuma ebese wo liver ebibidro de onuma ebese wo kidney but edro we de ye de aba se embra na CCA will live an all the way in Habendro. But Yaye Inhwehwemu Center for Plant Medicine Research, one of the research institutions are Ghana has say omuhwehwe in Habendro mu ehu se edro no krogyen onum ekọ onipadwam a emfa nsunsuanso boni bia embro omode omabodin krata tintim so saa so na FDA Food and Drugs Authority enso so aye nhwehwemu ehu se onum a emfa nsunsuanso boni embro onipadwam na emom ebeboa na asiesie oliver no na oliver no apomuden ene oliver no dwumedi a edi wo onipadwam no atimi ayetoten ama iti edro no mestre say obobo moden visit any chemical shop and pharmacy na kope edro ni bi eto ebeboa wo ye pa testimonies are day in day out you receiving a dose ye pa na yenkai ehun say onipa bia no oliver no one of the precious organ internally away mu the functions and as any role a play they be a case is over 500 functions that means enyoma bebre ekoso away ni pedwema brebo no na edimu ntintima say brebo ni anywhere ema enyoma bebre eka eche wo ni pedwem entina Casco Herbal Limited yatena say the Hepasco Herbal capsules no aba se embra na MSCC oliver no na oliver ni dwumedi a edi no enye boko amount visit any chemical shop and as a pharmacy na kope drone bi etop so the beya a betimi aboa ye the numbers na etudwa ye be stress over friend numbers no ofra e be call directly to doctors omne wo ebedi inkomo nsem bi se bi a opese wubusa anasa ekwan a onsa betimi afaso aka edro ne be no onsa etimi afaso aka na etimi aboa na wo apom den no I very sound amount numbers no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and 0501 45 92 55 0501 45 92 55 yes it's winning numbers and offer a record directly to doctors now ometimi any edim komo nsem se bia pese obusa the nearest chemical shop and pharmacy o pese on site mi ka drone bi no etimi aka na aboa ama wapom den no I very sound mutie ana say o hwe o diabetes hypertension HIV a drone you recommend ema we pa these diseases are mebobo so to some extent it may affect liver no ema oliver no edwumedi a play over 500 functions no etimi ekachi enti na you recommend ema mu ye pa aside that no yare no ehundra yembrofudra normally doctors ye de eba mo no at a particular dose and so etimi nyansunso wo liver no so enti na obehwa so wo sa yare yi bia okwa yare sabia every 3 to 6 months doctors ema wo run labs
check your liver, check your kidney, because in drona ya demo to some extent it means so liver no so inti and inti na we here Pasco herbal capsules mo bit man nom akambrof grobi a wonom ho the here ne say obija about 2 hours to 3 hours interval na etimi aboa wonu mienu anopa no anu mienu anwumre de beye ne say beboa na esiesie liver no na liver no adwumadie etimi akoso na asa aboa ahye the liver no against any side effects of yare no anase imbrofudro na wonom no na etimi aboa na liver no apom den ay very sound into tutu anamom na visit any chemical shop anase pharmacy na kope edro ni bi eto testimonies I receive na dose ye pa ebi a wutie ye onase eta pija wo experience ya dear friends say edema anase ascites over the weeks you know they receive a lot of testimonies concerning that one more monase pija wo mafu ehye ebi okwaya sabia doctor say ni liver no eho aka ebo mu ye pa me kai papa a police officer bia ne nase shaase say pija na fu shaase say ehye obi ehu na omsi duabo ana ote say yebo edro ehu de ro no tutu anamo no kopa edro no bi etoye afei onom ye within a week or two ni nyina etwetwe ema no de na amanfo isusu say eye duabo no eboaye eyi ni nyina efiro onipa wo ye nipadwam no ye nipadwam akwa no ye o miensa ewo ma normally no so how ebema ebetima ma wona ase apagya anase wofu etimi ahye de di kan eye liver no how eba ho a utimi experience that o kidney no so how eba ho a utimi experience that ana afei so wakoma how eba ho a utimi experience this edema anase ascites to onom ye no eboa ne ye pam ye maame ba akon so ewo suhum ono kra de no ntimi nye no ho hwe onante kakra bi ano abre no ntimi nsore nye no ho hwe abusuafo na epagya no na ne nansi nyina pagya ahyehye no no so abusuafo te edro yin kan no mo visit Tony K pharmacy a ewo suhum no mo to edro ne bi ede ema no onom ye within 3 weeks afei no ono atimi sore eye ono ankasa no hu ye etimi visit Tony K pharmacy a ewo suhum etimi kopa edro ne bi eto eboa ne ye pa a sese no ama ne apom den no I very sound ama no nti wutie na anasa wo hwe onase pagya wo futa ahye okwara sabia doctor akacho se strade ewo liver no ho fatty liver disease whether say nsanom ne dia ba anase nduane di a udi o lifestyle bi a o live na lead to that edro no ebeboa wo ye pa woma omunya bi no testimonies are you receiving within a month or two it me eyi strade e wo liver no ho a say brebo ni nyina e ma omo apom den no very sound e ma omo nti anamom de kopa edro ni bi eto wanum taye wonwono oral bitterness wa woni malaria woni typhoid but what I experience that e bitima ba se liver no how aba ho wonante kakra bi ano abre onipadua no tin ka se ahoden enhyeda enim ni nyina ye signs and symptoms are so liver no ho eka e sha say e dead o experience a dear friends say jaundice when ni ekosu no white aspects no are very yellowish in color ni nyina ye classical signs and symptoms as a liver no ho eka e sha say e dead ti bo modern no kopa edro ni bi eto ebi mu wo hokra ti mi mo mo ehunamani ekeka omo Johnson nani very dark ojane nan a sebi very pale stools ni nyina signs and symptoms of liver condition iti onua uti anase wo hwe ntina ho ma liver no ndum pomponso a doctors ye beka cho say aye cancerous anase afeli edru sam pomponso na it's very difficult to reverse it back to its normal state tene na apomden ye very sound no bomoden no kopa edro ni bito na edro no yanya ama wo mo yare nko a na emu mukra na wapom den very sound you need it a lot because and insuo ni nnuane a yedi no is full of chemicals and toxins and boy ye nipadua no at all ana brebuo mu yare no ebitimi ni stay for several years na enyan yi no ho adi e sha say yi no ho adi a wan hwa na about 60 to 75% of the liver no ekodada nti you know visit a chemical shop and as a pharmacy na kope edro ni bi eto or Accra visit Okashi Drug Lane Hallows Herbal and as a Repas Ventures Achimota Mile 7 Casco Herbal Shop na bi wo ho Kumase visit Freddie Men's Herbal okay Misty Herbal Colinac Herbal PFA Pharmacy Otafo or
Koforudua so a Casco Herbal Shop ni binzo or behind the Jackson Park. And no young Kasaya shop. OPB etu on the door so they go chemical shop and answer pharmacy. I'll be nebi or Boase Boss Pharmacy. Ashaiman Ekus Pharmacy and our House of Drugs. Alajo Good Health Natural Health Center. Yes. I feel Dunkwa ofen Ernesteria Herbal obenya bi oho afi takrade ne importa mu AAA Mensa say Charles Pharmacy Kojokrum Pharmacy Tamale Zoe Herbal ne Socrates Pharmacy Cape Coast Salamat Herbal anase Busi Pharmacy a ewo Pedu Junction afi takwa owo ase bibidro fi anase Grace Herbal edro no yabo ahwete ba bia wanti ba bia wodin a ye be sorry so no ye de numbers no ebetudwa ye be sorry so be friend doctors eni edi nkomo na etimi direct to the nearest chemical shop and our pharmacy. Said the bear be drone be na etimi aboa. The numbers no 0557 0557 45 45 35 79 0557 0557 45 45 35 35 79 and 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55 55 na Pasco Herbal Capsules. You better eat for natural. Nyame insha papa no nia be menti bomodi a na ma wonsa enka Pasco Herbal Capsules no bi na nonom na wa wononom a obehunu se ampa se enro no edoso na so ebididi bi achi na we die eye pabene ankasa aha eya Akoma 87.9 FM and afe Onia TV Akoma mu nsam dwumadi no eno a ena wo hwe na afe utie no tutu a Ferguson Emma wo Sunday sika Emma nabusiafo me patron okay eno no what the buy na wo Sunday ma wo mu ana se eye niema na wo tonton ye ni bi hu sika me patron me fa me say first one there or the buy but me send the mia niema ni musika me send na busiafo ye twice me send it twice okay nti say na wo the man nabusiafo first one na ye 2000 okay second time na ye 3000 I just say 5000 I just say 5000 okay first one 2000 and no the buy no me patcho first one no on first one no no ma obi bra me 7000 na me dey be command no and na o ma me dey akama na ebusuafo o ma obi bra 7000 and na wo dey say ma me Sunday 5000 man no e ma no me dey 2000 man ebusuafo and no nka me dey ne ho me dey ne dey first time o ma me ma na ebusuafo 2000 okay second time o ma me ma almost 3000 not just a 5000 not just a 5000 no kra no eniema no wo dey ba first I will say we turn 5000 no not just a hu sika no kra no side dia ma na ebusuafo me fa ne say 5000 na kwa na ebusuafo okay nana Nana was say Uma no Sunday 5000 free second muma wabushia Mommy pacho enye masika say sika Sunday enye masika I know you dey sika me na obi na Sunday 7000 man no so 7000 now 20 man and na me more dey 5000 man me and I was sending him 2000 man me brother enti enye masika was 7000 na di ampa wo ma obi dey buy na o ma no Sunday bi e ma wo na de kai wo sai ma na Sunday ma obi bad enu achi no sai ma na Sunday sika foforo bi enye no kura on Sunday 5000 year apart from that Nana first time uma one man me man send 2000 second time Nana apart from musika no o me send 2000 fra obra Hayford sia o me send sika ma send ama Hayford 3 sika ma send ama Hayford 3 first one na wo obi na de buy na ma me send bi ma o e na me de aka koma no second one o me na say o me akoso nya da ye say ne dan a yensi ye the stories bebre intimi send Hayford 2000 second time o me de me sika me sika and the Sunday no third time so o se me send 3000 ma obusuafo and no create pressure mpa o de see me so me send come awon mo ana man send
Mommy, I got to clear. I got to clear. Half an hour of one. The patrol was saying, yeah, Hereford, the Tiasinti. You bet me, I'm Hereford, and Pedudua, to send this come out. I want number. So, Sankawana said this comes on Cabesi that one will say, will be a so mamma diet, senior near the Akoma. I don't know if you can make catch it. I know be the man more the Sunday. Last year, one mama sent it 3,000. Last 2024, me send it 2,000. 2025, me send it 3,000. And no cry no. Now or the name second one number. And na makeup kits na woman no. Na me say offer be mumra na obi pebi nkrofo pebi. First makeup kit na ye one. Second one no ye adwen say be talk kan ho na ye 10. And no say me send this me send on the crowd or $400 and me say the menya near me painting no me send $500 me cost send society no me say can answer $480. Now before that no now say me send 3,000 and man ebusia for na said the bear no I was so or no send this come out the same Hereford na soon as can go see me patron na any panel me patron okay into the yen show one in say the me person me hunane or say sika bi wo ho or person woje na de okay and to say sika na na sika botany a war ho no yes say me patron ye 23,290 23,000 ye perfumes na neema ya Anthony Freeman de a woman Nsem ni okay enti say ye the perfumes enti sa perfumes na kan de ni na egu ho me patron yo ya ye de beke sika ne ho me patron na was sika one ye 23,290 Mommy, me patcho I am tro me patcho tie. Also, my mom, what do you know? Never call us and say, or the 35,000 man in your car. It says you cannot own in your home. I know what was 35,000. Mibo. Aha, I know the yet ya one. And what catch us at 35,000. No, na anything na you sika name no or don't no. One because who catch and say car no. Samotra. Wo bana say who you swear. Jawa. One also, Obama no so you shouldn't. I am going to the Entino. Nisika or behind dine one picker. You because me on conscience the other. On the calculations in Wayan, it's Wadaroma, and Yamana or Tonto Yanua, Watracho, and one Yamabre, one who bet me, I calculate what the energy send me. Now, media to two one. On certain medium, on church of shame, and Yamana, what the buy and said you was a castle or better no. Dear what yan and Yakano. Say, Yamana and say, you need a big hole. Yeah, you saw you didn't now. Family. Mommy, the battle, I cannot tell you, and yeah, name it because any man from 2023 or now, do you make sense and go? Like the Wakamuno, a Bianca or no one can cast any big one. No, Mommy, and the other not so because me back gonna beside the man message said, and you know, on a ponton and a baby. What your calculation? Oh, mommy, funny a man in my own. Also, on yet. Me patcho pese me hunu eniema no me pese me hunu niema no na me de kire na na mi bisa ne se eya ne niema na wo de ba ye ne bia ono obetimi akasa nya ne niema mpo wo se me mi chacho wo ye trofo na wo hu na na ye bo a o de mi di agro o ma me send this come my brother 3 times. First one, na 2,100 second time, na third time. Me banana. Na say 35,000 dia. Di intina na ashase na ye ka 60,000 ho asem. Mommy, asem na say, eni man ni ya, eni sika no de ma. Million, eni sika me send man, no me mo send man 50,000 ne kan be 65,000. Ti me bo, eniema no a, meba eniema no a wo de ba ye ni nyina. Wo de ka 15,000 no a,
What the buy ya no ho and the year 60,000. 65,000. And 65,000 no. And now all just a near man also be wo. It's ya dating a near man no dia one on farmer. Na yen say ya enu bia ni ye hunu say okay. And near man no dia wo no ay 10,000. Na yen fan add up na ye hunu. Mommy, Mr. Ayaza, Mommy, say, Ghana, who dia who abetire. Meme dia me Ghana, enti yaza me hunyaza Suppose person person oya de ba. Okay. Eniema otoye. Eniema okotoye ni nyina ono ane kotoye. Me pese on fa list of eniema otoye mra ne price otowo ho ne mra. Okay. What say? Say me kire ne de maton a. Eya me na me koton ye so fa so kra wo say ye che. So far, so close. It's the auto hono. Fabra me, o de mammy, me de bemano. Prices out, try me set, o ton no, me de bemano. Also Fabra. It's what dear, and near man now, what they buy, what they brand new nano. I mean, Miss who will be what actually has a munti. And no to a down, but more dear and a family, a human, and what dear mamma, Miss Sunday, Sikasamano, $480. $480. Oh, I was sending free Ghana man. Nana, I say $480 or the bread war. The $480, dear mammy. If I saw or suddenly, me ya de bitin na me bono. $480 obi ebeje koma obi o airport. Obi no wunimu no. Obi no o si de so no so ko Dubai na downfall. But so one number because na mudi nkomo nti one number. Me sa number na me jai but me pay. Because also one send this ka bia man. Me pa so me pay ni pa kro ne number. Nana o de be say the nkomo but sabre yi de kwakwose ne say eniema na e wo ho no de academy here. Na ye hunu ne ma no do na on hwe say ye ne ma na o de ba ye no no so fa ne de no na kire me hey what do say na to da nana won so wo be show hu ye papa wo be show hu ye papa ba bia wo no ma ni ho ba bia wo no e ma ni ho Facebook e na wo pempena nana pesubai kakra bi ka ho na mo a edi asem ko na mo titi ni pa wa say Mommy, she don't ever say, Mr. Get we all, or don't mess up. When I go pen one on the paper. When I go pen Facebook, and that's now, yes, Sakawa. Now, go chasing one on the benches. Oh, Mommy. Now, what do you be here? Yaji, I am friend. Bama, so I was saying, go look at because they don't know an kind of pen. I'm in my neck. No, Kuna phrases, yes, what in a year. A Juba try a friend. No, Kuna phrases, I just a more year. Because all kinds of you could say, and my brother, the seven minutes ago, the minister of Valley. Oh, now say, Nana, my worry, I'm coming, no better. At the 4 day, I'm on that. Don't offer the food that. But the first one, you ask about the food. I say, okay, Black Beauty. Marco, now I'm to say, yeah, the Christian say, you have got some inviter. A guy, you see, a tosse, sooner. Oh, I'm very I say, my tear for the actual for paying our car, bio, Eddie, my pimp sign herba. Do pie de aba a drop my so said I was channel. And when they say Dr. James, someone I'm the so what's it to one. A year a guy a malamus no it a guy processor garlic mission ho and a guy blood tonic no account and the almighty a guy. A herbal mechanic capsules no and also a drop my so. But I so my pimp sign Yana hospital be a affiliated pimp sign herbal hospital nothing guswa. Yawahu Babuama and Chibia Babu Buano ama won so to me any year did must see any dear guy drono and our pharmacy shop the herbal shop bia now our corner to me now boa not to send a quinipedian name now sissimu quinipedian to 2 fruit so echo count as maybe out here will be now what to do be a catch or said no toy and
frɛ numbers na egu TV ne so no o frɛ ya ɛbɛgye so na yɛ ne wo edi nkɔmmɔ deɛ nti ɛsɛ frɛ ne sɛ aduro no de bi aka kyɛ wo ntumi num aduro wo nkwa na aka nyina nti wo frɛ ya yɛ ne wobɛdi nkɔmmɔ abusa wadi diem onam ebi a nneɛma gu hɔ a woyɛ wɔ wasetena mu a ɛna ɛka ho ma de bi a yadeɛ no aba abɛgya wo so ahototuo ne sisi adeɛ agye nipadua no abɔ so tu frɛ ya yɛn mo akwankyerɛ de bɛnum aduro no ne yɛ san aboa kwan abɛfa so adidie onam ne saa nneɛma ne nyinaa na aboa ma aduro no a wonom no ɛtumi ayɛ adwuma ntɛm sɛ yɛ radio na wotie yɛn a yɛn numbers no ɛyɛ 0241 604 702 0500 8890 0500 8830 and 0244 718 557 numbers mu bi abɛfrɛ bi ɛbɛgye so na yɛ ne wo ɛdi nkɔmɔ na afei yadeɛ no a ɛgya wo nipadua no so na ɛde ahototo aba no yɛaboa amoa atua so mpakyɛ sɛ wotie me na woyɛ bɛrima na sisi yadeɛ ɛde wo ma yɛ atɔ fam ɛmaa yɛn nyinaa yɛka ho bi wokunu no a sisi yadeɛ nti de biara na ne mɛma yɛ no ɛda fam no mepakyɛ mɛma no yɛsi ɔmu mmienu ebi deɛ sɔre nso ntumi nya adwuma na yɛsi bi nso deɛ de kodwo tɔtɔtɔtɔ ntumi kura mpagya ne mu kura ne nyinaa ɛyɛ wo sisi no sɛ sisi yadeɛ ne ba automatically na ɛde wo mɛma yɛ no atɔ fam ɛno nti na pɛm san yɛ tena sesɛ yi a ne akamfo agan herbal mixture ne capsules no ɛde ama ɛno pɛ ne aduru a properties no kita a wonom amana to sia kɔ sisie ni meku sisi mu kuro sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛboa ma wo mɛma yɛ no atɔ fam no ɛtumi asɔde no wagyina na so sɛ bɛrima bɛrima mepakyɛ hyɛ no so ma me sɛ aduro ɛnyɛ aphrodisiac ɛnyɛ aduro a wɔkɔ akɔnom na afei wonam wasɛbe na wadeɛ no ɛsɔresɔre daabi wei no ɛyɛ numina ne hahama ɛna yɛwura James Samuel ayɛ no kama yɛde agu ade fefeefe mu a yɛtɔn de ama wo sɛ agan ɛdupa no ɔnnom na afei numina ne hahama na kɔsu na wo nipadua no na wo sisi kuro na ɛto aseɛ kuro asesie no mu da hɔ a wɔn nso mɛma yɛ no bɛkɔ anim bɛpagya na wɔn nso atumi agya wo na so sɛ bɛrima sisi adeɛ na atrɛ na wɔto ase honam no ɛtwetwe wɔto honam no akasa yɛ wo yawata so ɛna wɔte yɛ wɔ mu a mepakyɛ wo kakɔgye agan herbal mixture ɛne capsules ne bia no na ɛbɛboa wo ɛto aseɛ koraa ɛde ama ɛma na yɛsɔ de ayɛ abrabra ma me dwomfo ma enim sam so de ahomakyam kɔpɛ de agya mo de bɛ support mɛma ne brɛ na ma so brɛ ɛno to kɔdwo mu a ɛna yɛsesa wɔ to wala sɛ kogu ne de kogu ɛbɛba bɛduru fie anwumɛ no na nipadua no twetwe ne honam yɛ ya ne ya brɛ na afei ɛde sisi yadeɛ ɛna aba abɛgya yɛ so nti mmaa no a yɛn nso sisi yɛ no yɛn nyinaa yɛnkɔ pharmacy shop ɛne herbal shop na ɛbɛ wɔ no kɔ a ɔsɛ wɔtɔ agan no gye nsuo no a na wagye to pa ɛno wafrɛ numbers na ɛde to dwa no na yɛaboa no wadi nkɔmmɔ ne yɛakyerɛ kwan yɛabɛfa so a wobɛnom aduro no ɔbaa fɛɛfɛ a wotie me sɛ wodeɛ no wokɔ afikyire no a wohunu amanneɛ de wadan calendar na de bia wommaa yɛ no temakyea bam afikyi korɔ no wokɔ a mogya no tumi pram wɔ abi nso deɛ ma koraa na afei sɛ mpampan ka bɔne ɛna de abɛgya wo so mpakyɛ kɔgye agan herbal mixture ɛne capsules ne bia no ɛna ɛbɛboa na asiesie wo koraa na wommaa yɛm no ato sen no akɔm no afikyi korɔ ma ne ho no nyinaa ɛto aseɛ koraa ɛde ama ɔbaa watenka no ate kɔ low libido no a aba no a feelings na yɛrɛ a mɛma no de mo complain ba paa mɛma no so ɔmo no maga no ɔmo to sen no ɔmo de ba na ɛma no dwane ne nyinaa yɛ sɛ mmaa dodoɔ no a feelings ate kɔ mepakyɛ ɔbaa kɔgye agan herbal mixture ɛne capsules ne bi feelings na ho hia bɛsan aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wokɔ ne poma tuo no ɔde ba na nso de ahyia no na de ani gyeɛ atena efie hɔ ɛduro no ɛyɛ mmaa ne mɛma nyinaa ɛna yɛnom ameyɛ nipadua mu adwuma gan ne deɛ etu yɛ wase efiri nipadua nti fruit so ɛkɔka wɔn ase baabi a wɔte yaw ɛwɔ nipadua no bia ɔkɔ pharmacy shop ne herbal shop ɛbɛn wɔ na ɔkɔ akɔgye agan pem sɛ adupa bi nsuo ɛne to pa yɛ na wafrɛ yɛ na wanom na aboa wo na asiesie nipadua no yɛ numbers a wofrɛ yɛn no 0241 604 702 0500 88 90 0500 8830 and 0244 718 557 numbers we free about so na no edu come me patcho say immune system no come on and na ma ho de no ekwa from anti ade bia ye ya na ba boy ato de chi na me wuda bia wo de wafie wa no fe a kwaji agan ni bi ne no me boa na immune system no obo ho be ye do me gina kwabra ne se de be ya de bia entumi emebo nipadua ne say diabetes say stroke hypertension kidney liver na akọ hospital yes setmachiaba ho a ye nyina ye kwaji agan ni bia no na beboa ye na siesie ye kra na fe stroke ya ye maame ne papa stroke a cho mo do mato dem no ye nto adre bi emfa emo mo sabi wo manu no achim ne betene omo nsa no edo omo ho no omo tumi maso no omo betumi amaso
so na for mo na no manante akwa ba ya gan ne pe ene aduru etu stroke ase kra de ama diabetes se de kuda aba abejai nipadua ne so ye pemse adupa bi agan herbal mixture capsules no ena ye nyina ye kwa akwaje ama na siesie me ba cho wachi kase no wachi bramo no yaw no ye bese ase tu kra no ntini ye kamfo agan no de ama wo so wachi kase no se tutu a me pa cho ehu pan ye na nipadua no bo so wa ye basa o mobility na ya asam ontumi nanti ye ontumi kwamba wo so na mana wo kwa afafa no wachim me pa cho ni nyina oji agan ne bi na wanom ebeboa na etu ase kra de ama agan ne pani adura ye no mama na siesie nipadua no tigana ha de ya to apete pharmacy shop ne herbal shop bia bebara ho bia also pepim sign edupa ne bi agan herbal mixture ene capsule so ji suo no a na waje to pai na wa frɛ numbers so ye beje so no wadi komo said ye be beboa me pa cho se koko na wutie me ma ne mema koko no aba be jam so abokɔ ba bi so a na mo kokɔ bo apia ba na moja pramo no ye nyina ye kɔtɔ agan ne bi sa sɛnkyɛne no akoko di aba no akɔ ba bi so na akɔkɔ bo pia ba na moja pramo no me pa cho agan no ebete de te ade afiri okɔkɔ mo ne pia ba bio moja no pramo no be kɔ na nipadua no bo se koko na frim na ho adwo form me pa cho ba bia ya wo bo nipadua ne bia agan ne de adwuma ya no na tu ya wase ade free nipadua to kɔ pharmacy shop na herbal shop a dan herbal mixture ene capsule what to do afraid ye no bedi ko said ye be ya be chira kwanche be fa so ama ye adwuma ye ade ama mema ne titi bo na hodo na hodo no so ye be bie de aka aduro no ho ama wa no ma e be boa na asiesie nipadua no be pa cho do ne ya to pete Ghana ha de pharmacy shop ene herbal shop bia bowra ha also pa gan tafo new road junction mo am sample mo nyina mo ko PFA pharmacy na mo ko ji agan edupai bi na mo to kolina keba ewo Ashton have me ewo Asafo Fredimens and rock pillar also ewo KO Sanso and Accra repass virtues or can she drag no kwa benya agan bi na wato humble mother ewo Ashia my pena heba ewo Cape Coast Jeff heba o mankesim Akobam heba ewo nkoko and ja heba so ewo go so nya hanko aga na ha de yewo ba bia pharmacy shop and herbal shop de ben wo no oboro ha benya aga ne bi na wato ofre yen so aka ba bia wo wa ye be chro ba bia ben wo na wakwa kwato agan no ebi ye numbers no 0241 604 702 0500 888890 0500 888830 and 0244 718 557 0244 718 557. Papa Chow Pom de Penty the time say do come to say and was sorry waka now akupe agan ni bi na watano na boa etu ya wase e de free the pedua ni we ka say agan a bebia obi ala waje so say etu say Nami shapa medo aha Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mo sam dwumadi no na wo hwe na wotie no ye ne nana ye boa Ferguson and afe tutua na edi nkomonti tutua sese di akwa akosie no mo asam no ye kase ye ka enye aha ne ye beka no oba ye no na kyese se na wo no aduane nyina ama no ne pa chon na obo akohoma de dabi sika no abi na yi no aduane koma no empredo do san me fa ne say be ye 5 times eno na aduane be no oh me yes so me ye ne se de obedi ache kakra me ye mutu me ye banku me ye nuane okay me ye nuane na me sa to te se me to ba yere ekogu ni ho se de ono akra pese ono aduane a obe no na o kwa wogya kwan because say na sikasem ni ntino na onja me kwan ba na me so me mbisa hwe because na me nim say me sika me ni no sika issue bo ba ya so odo afuo ne so odo so e na wo kwa no aso no nothing odo asa no aduane abere no it's na o can just onim so betimi a take me for granted o can set it free sika anka nana ya bo aya no kure na wo ba tra aduane bra wo na wo wa outside no so na wode niam no baby a wode sika kakra ka ho a wode bedidi ba cho da bi woni ne hia ye nyina be pem se ma jisika woni nsem da se bia we fa didi wa anya bi da and 7,000 crore de bra wo no ma wode 2,000 sending na Sunday ye and wode de aka ma wo bi yes wa mama me din sika da okay enti se say
Sika 23,000 23,900 and or I me pacho 23,290. 290. Okay. And as I say, me so me dia e one in China. Pacho be so short to ho. Who sika one ho? Me pacho there me de Sunday no me de ma ye koma no ene na busuafo de nyina. Because me try say me dey prove beba. And yeah, and no be man prove answer. Say prove no ma ya me nyintum. Why? Nti I just a woman me who say ampa sa $4,800. Nipa kono me ko try send me one number. But nebusuafo de ne de me ko MTN na koje prove no. Ai ma me hu no e betimi ate me nya ya enka ho over the time. Why? Okay, na eniema na aka ni nyina so boabo ni nyina no na efa ka ho na efa breme. Animu ya. Okay. That's next time but when they aso be agree nti say the OCT yi nti we anya be ma bia wo Ghana ani betua na mo say Facebook aden na mo ha mo distance nti na me mpese unsa me situation then no nti na distance na commodie na enu mum na commodie ya commodie yi kwose esumu futo be kira ya ma nya bi da na no kra o ka say me ye bi no Enuka neti onu mom kasa me yetro for yetro manya bi da manya bi da okay I said ba ye be hunu me man the office say wo mo record it to home manya ba kokra da okay one me kon ho but manya da mame akwa ba tew mame akwa ba ya me di na unpo mu te sai awrade adum ye da nyame ase enano asem na wo de ba ye no na ye de yan Achona ya banchi asem. Yakwefu msa abre no. Yakuwo fufu. Yakutu. Bem wabeto mbanchi. Acho. Ena 20 years kana ma. Me pacha. Okay. Nti papa. Mami. Isaac. Pacha. Samikaidi na ampa Isaac. Okay, nti Isaac. Where dey your bonnet? Wada roma ene sika no de aba. Me pacha me di biaba na enson. Isaac de kuni power asase so anya he bi da wanu ma na atu bi epene enti ma me na sika na kasen pacha sika ni na ko 95 million na so di ma 9,500 me pacha mu sai na ade bae me pacha enusa ma na kasen me pacha ono si 9,500 na kasen me pacha aka 65 million 65 me pacha mo wasa mo ka wo yeah 65 bacho okay nti say no crowd bacho 5 away 5,000 ya kan be bada be na mama to respect na what you mean 1,500 kan ya kan mama na what you mean bacho and no 2 weeks pepe all right me pacho ya kan na chese ya dia ya mama nsem na ya trogate no aka no na chese 2 weeks pepe na de aka na ba be so mama next time obi ba na oba be 2 banch ya jusika Akos mpacho 95 de wan tia de wan first kan me be chen onfa me be chen no anya sa me kra be kumi on first kan nyina ni onfa mama ebufo se ya de mam 95 ni plan wo be tia na aka bi anka be tia se onfa ya de to bo asiasa na eso scan mama to bo asiasa hey ensu ya ka nyina ya hwehwe mu a ya ka nyina be ya ma de space awo na ba ble na nka sika you kai bo me sika you kai bo me awo odi sika le yo ire ya ya hwehwe mu a ya ka nyina be ya ma ya mo obi ansisi mama ya ma ni sisi what so sika ni mama ma ya ka ma ya ka ni ene be ka ho asem ntu de ma ko so ba cho ma wo ya fo no wa nka be ya ma ni sisi mama try kakra mama why try kakra mama nti ya ka ni na me yenwie na yemisa wo ba no manemra oba no na yi wo ho oba no le bana 1,000 kodi no ne number ye benya oba no ne di nkomo e pa cha mu benya okay eno ano no o de se benya ne na di nkomo na o de me ma no mo mam to so ya dance ni ka betwe ni nyina wo ya we nti wono so ye benya ni nyina ye be hwehwe no se edi dia o ma America no dia emi ye yire di na betwa nti mu de mo mpegya mo ma me nsu ma ka to se nsu
225 from the thing I bet you. What the bachelor? And the Ayana, the Amman Pro. Okay. Mama, asemo. Ebe nyame aduma akwasi dey. Anse ya bo work up na ya bo na ya do finance no. Ya do finance. Bachani. Ti ewie nyame aduma akwasi dey na ewie finance no. Ti be hia no be commentary ma ye. We do be first half na okona ya to. Oh, when the commentary me a fun. Oh, commentary na e form no mumu kra no. Men nyeze mi say how na ebo finance no. Why? Teams be na ebo. What's he saying? I see teams be na ebo finance no. Ne mic ni you. Edi kwasiada Spain ni Argentina na ebo finance no. 7 p.m. Na ye pie e wa bonchen ye Pachani ye ni mo ye. Akoma FM ni me ye. Oh, Akoma FM ni mo ye. Ha ya na finance. Pachani ha na ye finance no. Tamen. Enyume no so. But e be share say free no no ba a lot of intimate because so. Ye be share so akopim say 7 no. Ye be born ye hu do be crew no. Okay. Nti ye free TF4 ni adofo say o meke ho. Sape pe nyame aduma akwese de nwumre no so. Ye hie mu Akoma FM ni me. Spain ni Argentina. Akoma FM wo kuma system mo ye ni mo pe ni ye wo. Nti be bia wo bia no abeka ye ho na ya hwe game no enjoy fe. Messi ana say Yama na eji. Small boy ni fe no. Yama. Ha o sha no. Ani ye 19 years ago. Ye won foforo na ebusuafo ni coach Messi extra no say ebeku Yama no. Ana invie dunkuno so. Hey, one no eba be share for the first time. Father and son. Sapepe. Nti ye be hwe de o gise akra na eji ana say papa na eji. Nti obi a wati Akoma FM bia na digibo ho bia no. Nyame aduma kwesi da. She ujesi na bra na ye nhwe bo no we anim ya na enya kono so. Nti Messi Argentina. Pachane. Ana Lamine ye Spain. Sapepe. Papa Jaima ba. Papa Nyaima ba. We di Spain enyo. Papa Nyaima ba. Eno ye mama no nti be hwe say papa no be jama ba na on say toda so na gya bibi ma akra na odwene no dodo. We ya the man we shey nkura. We ye kese ba we work up na. No atumi akọ akọ na. It is a papa budget. Messi no. Mema ojesi. Okay. Mema ojesi. Na say papa no mama no so je ana papa. Mate bia meso. Enti nyame aduma akwese da. Okay. Ye hwe fo ni hwe fo ni. Enti munyina kwese da Spain and Argentina. Yes. Momo de asam obeba 7 o'clock Shabbat. Exactly. Your best start is 5. Emu wo kro no me ye bojama ji ania to say. No soon commentary no. Edi besi so. Emu da hokro je. So baba be first half. Me na me first half enti no. Me your commentary but ya no mu hu samia. Okay. O say ya na Of course, stage na radio so ni ade nti wo mu hu but we de wo mu beba no beba. No say oye. Filiga do. Sapepe. Dia bedam ka. What you man? Ya ko akwa fa gan ni syrup Iona Pharmacy. Anchia esnonko emfamfiri Iona Pharmacy for asoye emfam bregana man mako unim adansidi a amanfo AD obi enya 70 years mako ose ne fibroid etutu 70 solid years the fibroid etutu fibroid yare no onom gynecare syrup fibroid away I see 70 years na Iona Pharmacy for dear sister Marco and Totonas 70 years se fibroid etimi adwane jana na wa wo 30 siko na je se wo de ne de tatahwe na etu ase enti se wo ye obi na se fibroid atena wo so ache eyade edi unya ama sebi abawo ho ayedene amawa mesi edura ebetimi aboa wo na no fibroid no na etimi ama wo so etimi afa yefunu eduro no ene gynecare de bia me ba ha ma akomisi obi on mo se wo bo numbers no mentumi amfa efise bebia na me wo na me phone embem anase mpono na me nya tredua na me de atro ne sent no odofo fa numbers ya me ba bebuboyi na enchemu bia ho a wafre o doctor panyino na woni no edi nkomo 0597
97 21 60 47 0597 21 60 47 and that's 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco Mrs. say oyobi na empo no wawode no ayemre ama abawo ho ayedena mawo ninsento mu ana aseye a me di gan ni ke ho adanse de acho odofo kone kopa bito na obi atobi anom aba bedi adanse ese onom gan ni ke syrup no enne wotima fa yefunu a akasima na wawo utifie eyeden numbers amedia to dwen se ofre ayona pharmacy fo a se dodo e na wo pa tu a ukọ maso ya ubenya bi ato anampo omamu a pharmacy shop bia wo de bowra honom se wontimi mbo edro ni dia e na mekan obi so no de ohwe TV ni so na se edro ni da so a na watwa enti owra pharmacy shop o se edro wei e na mepe efise enne nipa bi betimi aye bi agum nanso ayona pharmacy fo adro de eye ba akopɛ ebi ni ba bia ne senti wo de twa TV ni so anasa twro adro ni di afato honom eye gynecare syrup ewo pink box mu eye pink box and adro no ehyem enti ko pharmacy shop bia so pe gynecare syrup sa wo ye oba na wonsa buo hu ensensem etetewa eye gynecare syrup obi wo hono ma obu ni nsa mako eyiyi ntwantoa eni tum na ba bum 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 obi mponi de ne banana yase ba wi ni sa adwuma mponu wontumi mpie ene okobi eno na broni e kan se menstrual cramps no so wo ye obi na se sa ohaw no ebi wo so a edro betima abo na tu ohaw na se e de ama eye gynecare syrup empo so wo ye obi a wonsa buo entumi mayiye obi wo hono ma oba de ba 2 days na etwetwa dabi oba de wosen ka hu moja ni acha be nanum de e wose wutimi nya sa wo de no ema ne sa mesro konepe kope gynecare syrup no bi na enom sempo wo de no etwetwasi bosome eba bi abosome nsia ansa na etimi aba eno broni friends irregular menstrual cycle kone kope gynecare syrup no bi nanom na endi wakagina mum mesese eye monopause na tete wo obi won Maa Akos onu ta me wo so twabra nanso so bibinti ubehu ana ne menses no eto atwa emmabiem na akofa ohaw bi e de abre no edro betumi abo eye gynecare syrup Maa Akos menfa number ne biem okay 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 se edru ema ensema na se mpemu sema me to me boase na machechire mu yie Maa Akos nipa obeye adwuma nyina benya sika nyina awia e wo se se be uti obabi nka ye wo bi wo hon Maa Akos na tinka ewu be ma so ni mu a wonte hwe oda ho se timbalog mesraw e banisa ansha obehwiri wukunu e de emergency girls yibi enti se wo mpese wukunu obeti esi abontene a mesraw kona kope gynecare syrup ni bi watinka na ayira ama yeso mu a wonte hwe no ebe boa na ma atinka asa bane wa baba betena na aso edwa na joa wate ohunka ewo empem enti gynecare syrup Maa Akos asantimane Ghana man yenso gynecare syrup no efise aba edi dwuma pa na adana medika ka se eye 1+1+1 is equal to 3 enti se mewie gynecare syrup Maa Akos ma memfa nko impressor capsules Maa Akos eye edro bia se eye sciatica yare no ena etetewo se kotodwe emututu eye rheumatism ena ejawa ukotodwe ne sa wonantina se emu rewo obo wo se kotodwe ne nsuo gina mu ana menanta meto se atwetweme mensa ene menano nyina eye mititiriti menanta agese mede menai apempem honom o se police anansi ache no anansi so onhye police uniform Maa Akos obede no wachew eye yare ena eye aba so ne sentin eduro betimi aboa na tusa wo haw ne nyina ase ede amaw eye impressor capsules omosa woni oil enti wonum capsules no na wo de oil ne etwitwi empo se wutita pai wo pa Maa Akos me se eduro bebo eye impressor capsules mo amusisi a driver for no
a driver for no ube wotima no achia ne to e wo so otie brake so ontimi ntia efise ni sisi mo re papa wotena sa entena so wo ye obi na wo drive long journey am srow eduru ebebo na tu sisi yare na se no eno an impressor capsules otone capsules na otone oil mame fa wonko piling capsules for her piling capsules misi koko yare bi ha adwen papa emema na muntimi nto atena muntimi hyego no nyina eye koko ena eye musa se koko yare ne tena wo so cha mako de be ya ne se ebe mo abada bridjo o mema yon ebe ko fam kra eba ni sa sebi wo yiri wonye obi anyamso woni mu amako mu biem dabi efise do anadwo wuntimi nto ntena udi boss wa kaskala upia sisia na wape baby ada dabi 1 minute 2 minute omuso mu mpebiem eti so yo bi ase ukọ toilet sebio na se amamai wom anase mponu ewo ho anase uyem etim wuntimi nja wo nan yi a anase mponu ubekọ agyanan na obo se moja enam wo agyanan ni mu a meso eye koko yare no ena eye agya wo so entempare no kokopɛ piling capsules ni bi anom mako ma mensa fa number no entudwa biem emfa ma ye tie4 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco message na piling capsules ni so biem me say wo ye bema na se edu ahomache na se bi obema muntimi mpeja sebi na adabridwo no eye duru ho anisa wonu wo mpanyin fiem na se wonu ya eni kwan se obema wu enti kwana kote piling capsules ni bi enom na mbono wo mema yo anase koko na etete wo okọ private obehu na obehu se moja eni namu anase wo dwonso a tumi emaye emu hyehyw efise koko na ya ma obema na fon aye kete a eye piling capsules enne beboa na edi wagina mu na mbesa medi tutu dwai ma ko ne duduo mu o from a ubenya bi atu dasene yebese hia nyame enso papa gi edi akọ yakọ akwaje enupa ayona pharmacy fredro eno ena yakọ akwaje no okay, yama mo akwaba famra kuma 87.9 FM na Fronia TV akuma mu nsam dwumadie no eno ena wo hwe na wotie no ma abedwafo akwaba Pastor Julius akwaba agomi yozo Evangelist akwaba ya enam Pastor Julius wanya nzu anom de ma bi kram na tra se ebo na wo minim no ye mo minim no ho ban adi asema na na de na ma brama na ma brama why dey na enokre bia so bi twa o ma miska we so fa mame o ma me say o ka se we sintesa sorry na meti abrese wa bread ye wa bread ma brese na go for gra cha se na ma o se de bia because higher educational center afemu se wutu fo se me stream Facebook aware YouTube aware Instagram aware YouTube dia ya maro ese wo de nka ho ala se ma go na Facebook kuro ya obi akonya ndo fo mo aware ama wo mu mamu nan o ama mo bo mbra na eye nipa mako eye nipa na on de bia because aware nsem na down so wutu o mo fo no mu ntia ya na ya me ya trese sabio de bia because ya dwuma ye se wo hia oba na be no mbobra na se ebe ya hu se be ye enye ye so hu se enye ye na on se tutu wa ye ye mfom so tutu wa ye ye mfom because it is no o ka say oba ye o ka say munkunta o say ai be kra me ka say o mra ye munkunta o say da bi asem we why na be ka obi di ni o ma say ton no na ba no musa nkunta o kra o sa ka say munkunta ni balance me ye munkunta say the bota na say dia na adwen na ban trim as odo oh mako ade ebe odo na na ekwa ade ebe odo ahun ni mani pro wa edu be bi ma na ubusa na kwese bi no opese ochim na wo ye senka wo hia straight answer na nchire mu no na e ba be si de ye ken so
ubisa no o chechiri ma ba besi se won se wo hia obi na wa so ne bebo bra na e ba besi so nti oye na so ne bebo bra enuma ni bi ho a one na anya so o be ne fenchem eti won ka nokore eni o ma ye ne so o ma ne fenchem eti enuma ni bi ho afa o mu nyina ogugu mu ma eti o mu nka nokore sa ogugu mu ma be no de san chere mu ba sa o ma no kwa ka ho no baba bela it wasn't on a business platform. They were doing it like fragile. Say, I can't say our real clients. So it has a bit my it a bass and say, I'm a home contabuno. It's Munam can crunch up one of the alpha money. So Munin to say, where do you a family? So where do you say? But no, o men in an obia say, I say. Me dituma I remember the format me perminya me into be up so different understand and mama ya bre no ya ma mo 10 hours akomba me aka me na me say ya ma mo 10 hours akomba me aka because omo me nyina no atro kakra ka omo nsem all in the name of so obi defend no said dey be na hon kodi ma ya mebuka bi nwu so ono sa ru no me nua e play no ona e ba na say na ame ma de bia me kasa asem yo nipa yi nipa nti na sofo ema asopeni ska wabochire yeso obusofo asopeni so obokro no na emum nipa so sometimes edu baby even in the baby I am can respect me o mabo mo yiri dwetire na otua na yere ka at the end of the month me respect wo mo that is wisdom no bo akoma that is wisdom because so far say I'm telling you aduma and survive for 1 year but nipa baby feel say once I aduma oh yeah you need money anya hwe ma a chire some doors or chances here but o kan ya na nkofonte ase me de na say ma tutu ankofa evidence emra sa sika na transaction ni spraying na onkofa ho because you see enkomo yedi na change yes o see spraying is fake to antimi anton nkomo ayetete na change so che Dubai for so nya imitation omo akọ Dubai da na frefre yen say Dubai for nya imitation to the all can almost Dubai there say UK na say South Africa and other places there but Dubai there ubenya fake America ubenya fake but Dubai omo nya fake ade o say hona brand toro tia Dubai ento fake and obi so hu package no say no Dubai package we and to say it is as a Ferguson so boy say I am pastor Dubai if the other countries there then you bet my budget is say the location Dubai and Belgium. So which is if you do Belgium and I best for Dubai and I Dubai or turn or the far Belgium which is which. So all these things are the new mama as to prove say get no to two one defender say a faker or my substantive evidence that just a fake on family sounds soon as a Ferguson say a original ma come on zoom prove to say or to go ho ma ko omo famra ye dugu ye wona say ye fie na say kwa they to two right but ye dugu ye ho na etimi di be 1 hour kwa ye ho dia na just say na to two ka o twantro ma this is the only way we can prove this case anya sa say oboa otwantro de ma ye mo 100 hours oboa otwantro na ye bete oboa otwantro na bete na me final words say ma Facebook ya ware ma na ye what the way you should disclaim at that but ma e bi so ware ya so ma da ko pa ye nshara nye so bi ma da pe nshara nye so bi ye biefu na be 30 minutes wa o share odofo Facebook e bi mo relationship man asem ware a TikTok ni ade e work ya na ye wa hwe be nya nipa omo enjoy but ma any da ho any room enye a chance bia wo mu aso say the tutu asiti ha kama bia na nye ne mu aso ni say ono so ba ye no hu tutu wa no ono so na ni nye ne hu because ono so bia na o hwehwe no enye no so hu ntu ono no ba ye no na fe so I don't know kind but the chance is nye ne mu aso no there's a problem but baby ma me concern wo once I don't dey afraid tutu ama me so okay Nsem tutu ama me ka fa tutu ahono but okay ondo benya tutu ama me benya nka tutu wa ntena na wale ase what ase was in ba na wo ma me no class I confirm so onye abaye no so say atoro kakra ye den me kuma me concept asante o asem se wa konwa boaka so wa ta
yenyina chinye edima o ma Nsem no asem wani bu yenyina bebam o ebebam to one careful set me say ne integrity ya so fee say bibi wo ho ama ye de tag because nice woman say say we trofo a ma anye dimpa onye ho adwuma yie na beboa no ma say na mefugu na efe yo ya omamre tobi omamre tobi me man kama ebia Pastor Julius Fugu Ventures oba ebia mu yeku mo ko ware mo ye nipa 20 mu pebi me tu amamo mo ye company mo se mo chef for one day me tu amamo ne bo so da fom fo kales no eno dem de ba no ko enso nko se me fi o ha te se de me na me tu yi no e ti bra be to de e bra ma ma fam number no mo no obi pebi a 0547 85 36 40 0547 85 36 40 nti so pefurugu ni bia afre pastor ma efugu nko dudu bia ma efugu nko am srom mfrem me sreme akwakọ ma de ko boyre no ma na ya bre woto furugu onchiche sika ya bre mo fa 5,000 man no abronin cry abronin cry we yazem onyina no dia pa ge asemo adwuma we ni ya den fra no a asemo sister yan Marco ade a omumi enu ye no business ye business enem pratwe ye mpratwe enti se bibi wo ho na se mo mienu nyina etumi behia we Facebook aware no mo behia yo mo behia ye enti na we chasantro bia anye de enimu gafidi gadochi enti de wo mu bia no wo ba ye na wo behunu no mani hunu wa mani hunu tutu wa mede niema baaye eniema na kosi sen de yan tono mami hunu batu ka se won fa ho de a won fa ho sesen wona wo de niema ne baaye o ene o se yan to a fam tutu wa ba bia niema ne wo bia mami hunu de ye to ye ene de yan to na wo ka se won fa ho a ono de ofa ho se wo ka sa na wo didi wo no so aye de atem because niema no wo na wo de ye de wo de baaye ntinka that time ni nyina no wo ma ne de niema ne baaye anka wo so hu niema aye de aka ema ne hu se aha de tutu we twantro niema no yato ana ya anye de yanto by that time na wo so mfa ho de waka akire wo se wo de je 500 no eno na wo de wo hia wo sika na de aka ne de wo nye de wo mfa ho eno de oyesa na bibia anko yie se wan kasa sika wo sende ma wo nyina wo se wo boa sika wo no asende ama wo no se wo boa wo de ama me wo boa ni ono asende bra wo so a eno so oboa seseye eye den na otumi ebo ni tirim kasa esika we nyina ade baba hyimu wo ba yi so nyina wan fa bibia amre titi wa o pedan ahan eno so a wan ahan dan ama no ene wo sa be ka chen se wo tini kuru nchen na o se ebo adwaman na oba ben ne ti na wari ase na be ma bi bejai ni ne yira ma wo 4 days ana wo nu anuane frifie ho na o sa de bra wudie be ma ben ne be ye sa nkwase ade no wo ye be ma ben ne be ma ne yere kwan se wonya wo de o ye wo no obi ani ho e kire se ba bia wo te no na ni nya de enye ho na ni nyi ho nyina de ade na ade bra titu wa wo na brabo wentumi amfa bibia amre titu wa bi se ono atitu wa no de ope no ho no wa ye de wanya no ni ope no ho no wanya no me wale na me nya nware wa ye so ne sesa ye ho nyina ekoho de wo France ye no nya mfiri ho na da bia wa no anuane na wo di kuta ama me hwe ena me to bayere ena me to ho ahon ena me de koye ena ama wo hwe enti ma mpanyini ti se de wo koye nyina eye ho hulala se de aka nyina na oji yo ni sika ba wo nyina na oji wontumi anka njema akose o ma akọ media me ba tutu wa abra bom no me be ma no 5,000 se onfa enfa enidi me be ma no 3,000 se onfa ento ne ho kakra me be ye se ma tutu wa wontumi anka da wontumi anfa bia me hyem da de ba wo nyina so ye de woje media de be ma tutu wa so ne ho ato ne nyina ne se ma akọ sika na o mo de akoto ho no ende some of the talker inti jebra eniema na aka no jebra
ɛno deɛ ɔfa ho wɔ mfa ho wɔno na ɛde baayɛ nti ɔbɛfa ho nti ne nyinaa ɛno na ɛbɛma yɛhunu wo no korɛ ɛne wo kontompo boaboa nneɛma no nyinaa no na fa bra na sika na aka no so fa ɛka ho na fa bra na afei deɛ kɔpɛ wo baabi yɛ dɛ ɛtena tintontan obi amfa ne baabi na afei deɛ asomdwe nyɛ dɛ ɛmbra ɛma ne da na no sɛ na tutu wa wo kunu a na bɛɛma wode ɛna aba ɛbɛfa ne da na kyɛ sɛ wokɔfa asɛm ayɛ dɛ aba yifiri wa no menka baabi abiem sɛ na tutu wa wo kunu nyame yɛ adom a yɛbɛyɛ yi na kyɛ sɛ asomdwe aba mama bɛdeɛ baabi a wɔn mmienu trend kɔ no the dangerous part of it here sɛ kote kɔ wi numɛ kɔ ne mfifiri kofi aponkyerɛ ni tutu ateɛ kasa no me de me mma no ne wo ba no ɛto so me yam hye me papa mo mmienu na mudi mo mmo asɛm a me srɛ mo mamu fa nkonkola no so ona Jeremiah kan no sɛ yɛ nananom ayɛ bɔne wo mu ni hɔ na yɛn ɛne yɛ so aso no me mo hunu mo Facebook na tutu ana wo manka ho ai wa ne yɛ fɛ sɛ fagasi yɛn so wo so na wo manka ho ɔno kwa de tutu ana ɛdɛ no but mesrɛ mo saa adeɛ no a ye bodua ne ye de ye madase no ni nsamfo no a abata mi didi no mesra mo mamfa nkomo ma no so mudi mu nsem hunu na nkola ne nka ho we boa na we twa ntro na we yesei akola bie no a ka ho mamfa mo ma ne mbam wadu a tutu a na wo bodua kum ho a bokum wa wo se wonu so na ade ne dase afo no adase na mesra mo nkola no munyi wo mu mfirim mesra na mu ye no mudi mu nsamfo no na nkola ne nka ho Mami das.